me boni bi nti na say koduru ho no and I'm so sisia no taxi ni bi wa ha na me mekọ kope bi o station wa ya adwuma nti Kumasi adwuma ne dia say nti ma me kope bi wa ha madam ye koduru any 2 months na me ka kire me say me samre Kumasi and I'm say me mra Kumasi na 2 months na ya adwuma na wo nya adwuma na me ya adwuma na ya de adwuma o say boys on ko ye galamse a metimi no omko ye ho galamse o na me discover fie but galamse no manya accident o ma happen iti na me ntimi na wontina fie wodi ese mentina fie dabi mentina fie me nya ya wonya adwuma nye me do na adwuma me ya na me peba na me forso na me yebi na wodi ntina wo ye adwuma discover fie obwa iti ya na me Nyankopon ado me nya obi na o ma me ka ne bi na me start adwuma okay iti bisa no mi enam a aduane a openam ditwa mi to aduane de beguo opedi aduane na to beguo bibia opebia me de beguo o obey yes mi o mi say ya na de na to beguo o da woni mi to me kokwan so me to board pele wanim kakra bi ma mi to enam bi wa me nam kura me hu enam a enwuram nam timi to me nam a me hu board emre na to beguo oh so me nim say me no me no kwa boni bia nim okay afre madam miri why then wa fre ne ma Kumasi say me to no me sori a me ha no enkola ne beduru o mbeduru ye no ade a che me bebusa o masem a o mo ka kire me say o mo ma me say me sori a ya mama kwa bad ba 87.9 FM akomemu nsam jumedie brawie aso ne de na nya so nti awie Maa Akos magi adwa no ai misimadwam pepe nti no ba bibia wo bia no beka me ho ne bo adomanimu na kasa brena so ebrena so akomemu nsam brena so nti obi amra obi entutumrika obi amra na afeyem fan hyehyɛ so sa pepe na etie ene eye wukuada enu nti eye akua ne kwakufo da mo wahene mo mamente mo nka ewo da bibia mo obi ahane so ema me say first story ni Piwak natural health and afa grow fine black tonic na Piwak and the 3p garlic mixture wode aba edwaso obenya program yi bi ahwa akomam nsam eye onua tv ye nuanom onua tv edemu live sanso na King Steven so edemu enu nti ubetumi ahwe bi ewo ho na ba Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM follow your page no na like comment share my stars no madudu no and you betumi no mani ensu YouTube Akoma 879 FM and YouTube page o hwe bi ho a na wabomode subscribe page na maye na wami adoma no so nti sabre ne so a ebebo won kaye se Akoma mu nsambre no so na wonso wa share link no de ama afoforo Big Love Radio was Spain at the Information Center wokotwa fatia wonum abiem pa na Otaibo Radio Modern Ghana USA wabiem OPD Radio GH UK wabiem sanso na me ankasa me manager Tachiman Free FM 97.5 manager ima nyame onhira papa Free FM 97.5 nso abiem ewo Tachiman yenei wobia nso ehwebie nyame enhira eda Akomam nsam fan club so yes time aso enu nti ya shout so monkwaso na monhye maye charity foundation aduana badi atoso adawroma monhye maye sanso na Maa Akos great family enu so da so fans of Akomam nsam eda so Nikki Pizza fan club ye de atoso young millionaires fan club enu so eda so enu nti monkwaso na monhye maye ye nua ba branchen ene wawoso edi ato happy home group no so emo enu nti ehon so momomodia na monhye emfa emaye Pastor Julius ewa evangelist Mensa ewa sanso ena nana yure akosua pokua sikapa wasai akoto wofia Ishmael producer wonu na ebo mi chidom ena ewo kanso ade yeko social media yegusu ana yema yenua nana akua koko speed recovery menim sese de atie bia nyame eye adomu a adwoda onyame bema na hoɔden no esefata na afei wasan ade abeka ye ho biem yenko na memfa me first story tuaso mama me mo hawiai ye na pom te say yehu ado me ho ye ho ye pa yehu ado okay wodin me pa cho me de charity
Akoma FM. Say, eh, for the charity or say free by. Me pa cho se de me wo suhum. Suhum. Okay. Any area me ma major for nyina ya krado one yetie wo. Yo, enya bone me ni mekun asema na me ni mekun ye ware 98. Aha, nti ya bobra na nti ye fia ye team na obetu kwan me nim se wagigigi loan ahoro bi ema waja ho nti bro tu kwan no bank phone di mi so akone aba wabu asem ni mu mame start free 98 mu bra mo boy yeah sande and see ye wo betu kwan Akoma FM 98 no oye store ewo esamanke se oton building materials me so temana na me wo no hu mi na me pam ade san ton fold bag e ka ho nti bro ware me ba ye no e ba se na adwuma ne tie no na adwuma ne ko anim se me de nti ete sa de a ade pam no na ese me de to ho na me boa no ma na adwuma no yeye nti me ye ne sa kopi memri bi na ota so obetu kwan na me yeso akwantu odie se wa na yadwuma ye na ye bibi kakra nke na ye ya na ye mobra nso me ka onfa na adwen ma me nti group ba bi no ono akasa de na adwen ye ne opa onka nkire me na ode na adwen ye ne ope nti ekoba se okoji loan me pese me bo bank ni di ansa no credit me hia na sika botre okoji na me okoji loan first bank okoji no okoji 100 million nti na omo ba fie omo ba omo sibi kwan ba beje loan wo mo ho na ode yen dan paper e na abeje nti se ya o wentua omo beton fie no nti bra ne ba kon ba se ne amene ne kasa no obepe masem nti oba na me krokro na waye nti na ofo so se mi kuntua de kakakakra se na enu achi nso no wasa akoji bi obabi fufuro enu mi ni nti bro tu kwan no na bank fo ne yese omo beba na wa be ombara so wetu kwan no se ode omuka wa beji 180 million skadada no aha wa beji 180 million enti no odi nkai kwaji wa kwaji 180 million apart from bank no kwaji 10,000 ya 100 million no esro sa bank no na esu sa enti eno no so no meni omuka sai se mefre no nti okoe no first year no na mefre aha enti no o sendis kakakra 7 million I be kan 700 no kire se minyi 4 million Emma bank no na me yi 4 million de call bank wo ko tuae me ko o gi ma me receipt nti e kire no na bank ne san buy sa yi ani mo 2013 o mo san buy se o mo hie skani bi na me frɛ na me nsaka no nti me san frɛ no me frɛ no 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 kire se okoye no adwuma enye we nti no me kan kire bank fo no nti o ye se edan na ewo mu na 2 bedroom self contained na yenso ye ma emienu nti me ntu nko single room ba ko bi won chen na me ne nkola ne ko share nu na me fa we ni high no be send ska kakra na me de account nti me benya 50 million me de ko ya bank ne so mo nje na me yes me friend fe me try me nsanka no nti say bank ne ka kire me say me nko omo head wa asuom eye achim asuom me nko me call ho no manager ne say mami metua sika no ho na me fa nko esabanke se kwa bibrem rural bank me fa nko ho me call ya omo so omo nje na fe na ha me ti me side sika no to bank sika no so like busia na woje ni mu odu sika no amu ase mu twetwe ne kakranka ndi nti na bank ne so omo nye omo sika no so na enu de omo enti me ankire me nti me kotua sika ne sa ma bank be call ya omo anje no ana me de koto bank enti me wo ho na mine baako onu no taba obo so ohwe mi kun so asem ko no onka kopim se mi kun tu kwan no kan se wa beji ska se enti onu no o project manager metimi abonidin ana ehu hia ansa okru na danfo no o ye adwuma o bank o metimi abonidin o di Mr. Siedu o kede enti me diska no ko no se onje na me diska no ko to e kire satan na adwuma na e basa e build materials nti na me nu aduane ton nti oba ba bia me nu aduane no na o ka kire me sen o pese o ye me good na sene a bank ne toso mi uska no ho no ono no pese o giska no
na odi scan to ho na se me kun send fofra na odi account na so down for no na down for all bank ho na enti fi me gis me na madwemu ye me na kakra enti me bo me kun down for ba ko amane se ne papa ya ke no se okay se me scan ma na yembo letter wo so se na ebe ya dance enti me scan court samanke circuit court be ko en so manje ena chire no ka chire oba bia amenu aduane na ben court o okay oba ka chire me se omopon court a memra nti me omopon court a me ko na o se a scan opese one court registrar no oya dance ye wo ho se na be ya madwemu nyame na se scan e bi oje akodi na me se okay nti e ho na me di bia amenu aduane ne ja obi na me tu America call bank wo ko yi scan bae because you scan by na medima na obo letter e wo scan so say waji ska say e wo meme ho na omo twen akopim da say me fa say meka wona so scan de me kun na otua ohwe madwuma ya me ye ene nkola a waje agu mi so a nkola san nkola mienu mene no ma mienu okay ti me de na menye ska nti nka wona de onje se na be ya mbetua 4 million waje na me de 50 million aba now pese ubeji 50 million dey Mr. C edu madwemu ye me na no so enye mama na uko bank wa ya ko hu manager no na se Mr. C edu na hu no first one na me ko tua na ye 4 million no me ko to manager na friend Ibrahima me ko to no nti ono ka che me se me ra bank won ko tua okay mama ma me receipt and that was see ya enti C edu no gis ka no se no ni court registrar na ye 1 oko kede no di scan e ko bobosia market ope 5 million ope 10 million ope 2 million na chese edwuma na odi scan di wo kede market no enti echire 2014 na ye friend say bank ne buy say o ma hwe ni ma scan e bi ma enti o person beton fie no na mi so fie ne de o moton e be ha ma adwen say numu na me ne nkola no yete enti mesre omo meko so afre mi kun na ma hwe so be say nya bibi dia eden aba na ekoba say omusi a baby a mikotua scan na wrong place na makotua na si edu no gi scan no de akobobo bosia enti no mentua o bank ho de a eno de omu de omu nim fe na me say omu hwe first one metua 4 million omu gi na je say na da kwan so na no de me fa nti na no toso me na first 400 Ghana cedis why na wukotua like why na wukohu no wutua de ma no me ko hu manager no na me ko tua wo bank no okay me ko tua wo bank okay na bra wo de 5000 e kwa why mu na catch us 5000 o mo nje 5000 no e si edu no project manager no e wo kwa bibrem rural bank no ono any manager na friend yi ma no omo na omo kan say Spanish nti omo nje na say 400 kwa omo je e ho na madwemu ye me 5000 omo so omo nje na bosia no okuru kwaje no omo say enka bosumi anasa yibi omo ntua say na omo kan no minnim hihye a wo misa wukuru satam na wetu kwan ansa na bank we no e ba nti na me de na otu kwan kra no aso no kasa na discount send o nti na wo misa ne san hihye ye ban no ne bank ne koye o ma me di phone ma bank phone your friend is manager na your friend yi ma no e mo ni o mo kasa ase o mo ye se nka 4 million o mo nje enti nu me fa nko e na me friend no say ma bedu bank ha o na o mo si scan o mo nje nti o ne bank ne kasa e me fe o mo je to mu na o mo je nti o fa ka kire bank ne say e nche o di bi ba be kan o enti me ko tue scan na wo de ye ntwam ko na 5000 no so wo de ko ya wo mo ball register no frɛ be ma ne ka kire no na me frɛ na me nsanka no na me sata me frɛ na me nsanka no me frɛ na me nsanka no wo di scan man na dan for no so eno so wa mo na ma ne se be ma wa dan for so me se wo bank wo say me fa sika no ma no na wo sign di bi be ka ho na mu yedu a me dia be ka ho no de akote ka no so me frɛ ne ka kire no me frɛ mi kun ka kire ne so manje nti sika no wo esi edu ho nti wa bo letter to so nti letter no wo me ho sisi a no so okay nti bref for this sika no kobo bosia ne ade no e na bank for no samba 2014 no mo say o man soma me say me first sika ne ma
project manager na your friend Esiedu no okay me first scan ma no ya chewa me pa show you nti e ko buy say set sade a ende na omo beton da nti me ni omo kan ya na me fight for say me sabe ka me kun nti efe 2014 na echi na fe de me san kan ni bio copy mbe 2016 2014 2015 2016 na me san kan be ma wono wawade no wo ma me pa cho ani waja wo ma wa chire me pa cho ani ka sana won san kan ni sese kakra de no fa bi ma kra nti na enye aduane na ka me no aton de a na ka ya sembe mobo nti na no na eboa ye nti e ba ne sa no e na me san ko ne namfofo ne so na me nya na damfo baako na me ko ne yere ho na osu me kun ka se obefi Brazil na wako America entinu semensan kani die ebia na bibisa enti man de number ne maame na femensa kan no na me frɛ no me frɛ na me kan so oh bra asem abani o na bank for na san baba ka on pese omo beton dan enti so wanya bibi kakra san fa bra na me fa nye den me fa mom efe fie no achi no me san kan me kunye bio me fe de me frɛ line na enko akopim 2017 omo buy court for the bag digdigdi any bank for no any bank omo beton da no bank we lawyer no omo buy so omo beton nti e ba ne sa na fe na me hu me ete na fe dwane na me no akra na me di akire agya na se me fa na ko bo be ma na busu afa ma ne se sei na wo mo de hye no aye wo de akwa aburekire sei enso no wo ye mo ma busu ate me pa cho me ma be ma na busu afo eteye e na me ma me nso me busua eteye na 2016 mu a me di akone aba mu a e na papa nso be free mu nti na se me gya akone aba di no na ikosie papa ikosie papa ba ya mi eno so beto me ne ma abo so me peda me ma me nso be wuye nti na ese no so no ese me hwe no so na me ye we nti mani to ka me nsem pa nti me wie yie no na me ye ese ne me rere ma san akọ bo se me nti be ma ne nka fe me de biti fa ha enye ye me de biti fa enye nyina ma bo be ma no abusuafo amane nti ye san akọ bo sia 50 million na omo kan say bosia na me de ba ne ma no de be bia asem na du no enya ade a me de ma no kan de yi nti wo akọ kotuaka ji me ko pe lawyer me chese o ko je bosia de kotuaka na say kasa ada wachi na kasa ada mechi sa na ekobae enti anu mu anu na court no san ba bank no san ba me so say me nye scan ma de a na me catch room say 50 na me dey aba na omo so omo nje no 50 million na me dey aba na omo so omo nje no me dey akwa akoto enti no me pebi asoso na baby a me pass me bo say ya che wo loan ne ho me che say bank for no e beton fie no ana me pa cho enti ne ba ya ne say me ye say nka me ma omo 100 na nka omo asomu no omo ye said there be because first can nyina amra omo ton dan no nti ampani ampa 2017 April 25th na me koton force me je aduane ni mpo no a me ba na me ma no ofie a omo abebo auction omo ton dan no omo ton ifie no omo ton fie no bedroom how many bedrooms me pa cho 5 bedroom na ebi nso e won chen 2 bedroom self contained one chain and assassin so one chain as say am no ka say ni obeto dan no we see single room self contained one chain na we twa won na ya to nso ne yenwie ye nti wato aso the gate ato ano nti oba ne atwemo ne ma to agu abonte ana ye ton dan ne wie ye no na me call to na me yes ne ti sade a as say o ma ton dan na me ne nkola ne kotena enti ye say ba ko hu lawyer bi na ya hwese e be den ana no so ye wo say no wa be ton dan no ye 21 days I betimi aye appeal enti lawyer ne kan say e kana mi kunde no say metimi akonya bosia na ye diskana ma bank na obegina mu na waje dan ne back e de ama nti ampeni ampa e kopel bosia 400 ne say 400 million
Yeah, 40,000. Na ɛka no nso yɛ 37 ɛka no nyinaa yɛ 37 nti da yɛ frɛ court no a me di sika no kɔɔyɛ no asɛm a judge ɔte adwa mu bɛka ne sɛ ɔmo nya atɔn dan na wie nti sika no ɔmo ngye ɛna me bisa lawyer ne sɛ ansa na me behu no ɔka sɛ me kɔpɛ bosia ne ba obetimi aboa ɛwɔ saa 21 days na ɛnso yenim na yɛsan gye efie back na me ne nkola na trem de ayɛ adwuma hwɛ ɔmo na fe de ba ne den na fe de di sika na ba yakɔpɛ bosia ba na fe de ɔmo sika no ɔmo ngye ara sɛ lawyer ne bɛka sɛ ne ɛkɔ ne de asɛ kunu no bi wo nti court for brofo any omo brofo akese omo ka me nti ase nti dan no moje ya na ya farmer mo bi ya farmer nti na fe no a ukọ udi akoniaba na ukọ bobosia 40,000 e dia beje dan ni nyina na wunya be ma ne ka kire no na me nya no nti wa na we de na me de force yes sir nti dan no mo san ka bi nti ne ba ne se omo si mi ntu mfifiri ho na me si mi ntu dia se me ne nkola no kɔ no mo si eka no ye 37 edan no so mo ton no 90 em say 91 is saying 900 million okay e no mo ton edan no okay nti so mo ton dan ne saa de a e de na balance aka no mo fa ma no so mo fa ma me ne nkola ne na dan no me din kan me kun afa me din anye bibia wo ho wa fa wo ne nkura no wa fa mu din anye dan no bibia na loan na wo kuru kwakwaje ye no na guarantor and we must why na guarantee man loan why na guarantee man me be sound say why na guarantee man almost say me kun de dan na guarantee na me say na paper no e wa hia na o de fie ni na si awowa o say o de fie no na me say na paper no e dan ni paper no o de be si awowa na wa hia na o say me ka no mo de me ato ha me ka no mo de me ato ha enti se di enti na ba ye se ni enti a me ba ye ne se o ma ton dan no me hunu efi 2017 be ka ena me no ka say sika ka yo edien yo minim ba bia fa mi 250 o ne me nsadu na me di 250 o ne nkola ye kwotena asuhu abusua fie e na se mote abusua fie ne metu afi ho se akopɛ edan bi obi adome amamba bi kakra okay na efiri ho no what be ma ne nka biem efiri ho be ma ne friend say me pa cho di Joseph Osei wo free hene me pa cho oyekwawni ofri kwaw efa obo no free obo kwaw ne ma me de say ne ma me ne papa ewu omo nyina free mu me pa cho ane before omo kwaye ho de na ne ma me ne papa na omo nyina ate ase na me so ma me ne me papa ate ase so omo nyina free me so me side afim ono no side so free me papa ebunu ni na ma me yakua pem wo ye wo ho ade ankasa na me pa cho oye me ho ade ankasa ayefra ankasa sorry ben me pa cho ye ho dancefo but ono no agya som no mo ye ho ade wie na ojaya sa wo ye ho ade na nyina wo na oye me ho ade nti emre koso no na ojaye nti ese me ene nkola ne pe na osom no ye wo nti be ma no wakọ wadi na san e wa brocha na say enfie san Joseph Osei me pa cho wadi wa brocha me pa cho figa na 2012 ene okoye wa bada wa mada nti papi me no si ha be September be ni 1 year ena obi frɛ me say me kun aba na Ghana na me say asembe na okay obi na frɛ say wukunu Joseph Osei aba Ghana me pa twane nti o kan sa no fact me am hye me na me say na waba ena o mehwehwe yen na me pe ba bi tena nti o ma ba buso mienu na nipa ne san frɛ me say ba bia me won me wo pen ni paper me mfa na on fa me kun number ma me na o de number ne ma me o de ma me a me frɛ ya pe o te me voice pe na o ka te me wukuru Joseph Osei me pa twan abrache kroba so na no ofi Brazil no ko America enti tem ofi won chen wo Ghana ne de Brazil no ko me pa twan e no ofi Brazil ko America me pa twan Joseph Osei me pa twan enti ne eba ne sa no na efe na ma e basa enti me ba boy na me friend US na US winnim krokra wo US te say de yakasa Ghana me pa twan enti winnim country kra like me pa cho krokra what so all Brazil na no ofi okọ on frame di na me nim krokra na owo enti no Joseph Osei ni din no me pa twan Joseph Osei me pa twan USA
ena okọ your friend by zone call US me pa twane nti sa na mo ba pani e de sen okọ na pani no 12 years na ketwa no 5 years se pani na nya sen se pani no 22 or 23 na ketwa no so 16 agesi ya no enye 16 years na okọ ye na asa de bosia ho sika no wodi nkan de 4 million ba ye e che waside 5000 ba waside bi ba biem me pa cho da bi eno ye ne bosia no eno kra na nka mo fa nkwatete bosia ayi bosia ne so me bo na eye wo oyere ene enkoda no mienu no adidiem eno so no asende sika da bi da yey da bi da 2012 me pa twane to 2022 me pa twane Joseph Osei ai wa send muskada da bi 2012 2022 wa man kra ni sika so won fa nko school da on frey mpo misa so me ne me ba we kran kasa anasi sei da bi nti bra me saka number na me frɛ no na me de me ba boy no wo school na me de ma no se ma ogidi se da me si ai frɛ he nti okɔ WhatsApp no da ho no se ma e da o frɛ na no ye hello no bi sa se ye wo hwan o se ye me wo ba kwadwo no ye kwadwo ya me frɛ why September ni 1 year on frɛ ye bio o e fe de o frɛ o se enye me a wo frɛ wo kru number no a o se enye me a wo borrow number Debbie wo frɛ na wo se enye on no na che se wo borrow number sa na tie o frɛ voice le yo no a hey o se enye me a na mo ware mfie sen yansa wo to kwan ye ware 1998 no call 2012 si aware ni mu me de binim se me ku atu kwan nti ne ati bia no mete ho a me hwe nkola na menim se obeba nti waba nia enam no so a me nsa kan no ma no me bo modern fifi ma me nsa kan no o so oba 2018 ti wasa kwa na ise se o Ghana o she Ghana o she Accra oba 2018 onyanko onko na wo ade na wo nkoda busuafie wo se bunim na busuafie enya dan ya wo ba ye obekwa busuafo so onya wawade ebusuafo ne de bi so obia so onim ba bi owo ma me omoboa ugidi mejidi wo free abrochaba 2018 me pa try 2019 2020 21 22 abusuafo ne se wo munim ba bi omo de hia Joseph Osei wo ma bi so obia se onim ba bi owo me nyini mami awosa dakoro bi na watwa abusuafo ne surprise me de omo so omuni mintimi mo makoma mintimi enka se muni so we bi se ni panas o se minim hwea me wo no pakro no din konkonsa kire wo no wan kire se be ma na ba no otifie we mu wo anakro we no kire ni area oti ehifa area o se o ajiringan no East Legon area hono se sa side hono na esan se me nsa kan no ma no onim se sa na danfo no ena nam so ma me nsa kan no ma nti ono so frɛ no kra on fa ne call be ma me kono woni ni nyantawa like entokwa na bibia se wo montam hwinsi wo yentam ye ojide hwinsi wo yentam na esan se na adwuma na ye basa wagilo ha ni ntinu the chop money anyway na ha adwen enti mi ko bi se bibia na da ne ntokwa se nkola ne be ko school anopa sika da ne ntokwa enti na me ton force enti me hwe din na me si dabi me ne madwane no a ene na me jai force na ma no adwane aton na ma hwese no be boa me ana nti me ye ne sa no na chese eno no boa me emma mi hu process atam no nko me no adwane ne 3 years kwa ansa na otu kwan me no 3 years na ono so to building materials no na adwuma na ba fam kura nti me ko store ho se me ko jiska ebi ni ho be dan akasakasa nti sa no me ja ho ko nti me so na opa ofia ese me ba bia me no adwane no 4 o'clock na medu ho na ma be dware ketoa no ma ka kire panyin no ofie so ndware owi o ma gidi sika no nye den no nko school nti otu kwan nyina na me ye adwane no ton nti otu kwan ka kire me se me je adwane ne ton 2013 no be send me sika na ma fa ne ma gu store na mine kakra ne ade atua aka nti manage ye nti me ka kire ne so nka me de ha ne beji obi ono so si da bi nti a kire ne bufu me sada na wa ka kire me se me stop adwane ne no na still me da so no adwane na na me bo madafo ba kono so wukun se jai me jai adwane ne no sika o ade an yo wa fa hye ambre me
One family, one face can be a mamma me jabian and no putru precope. Ha, and Yasha, Sikano ama bepimone, Bepimone, Mama who were Jadia, but Sikano was the Bebra show, Janoswa, and also Massa, and also ama. Who worry or worry what if you're saying? Or worry when I'm 29 years. 29 years. Okay. And now, or call Yano, and Medigun Sania, a 10 and fear do. And now, Onya. What for bear mother? Ewanechi. Debbie. And fear do 10 years. Debbie. Or call you want to bear maybe Debbie. Say when you're fear saying, because who worry bear man now 29 years. She said, who worry, Drew. Me ran 54, man. I'm first 53. Who ran 54 more. Yeah, na owaro 29 years no mo worry the science sana obetu kwan nti 1998 and me pacho mo mama me 1998 no ye ne ho ade no over 29 years and na otu kwan 2012 me pacho mo check mama 2012 no otu kwan mama me hunu say otu kwan no ubekai ovie or to Quino. And Monchake Mammy. Or were in 1998. And or two quine 2012. Mamma and Yahamame. I'm 29. Yeah, now call 2012. 2012. It's near share. 10 years over Bemada. Debbie. 10 good years over Bemada. Debbie. What to watch channel? Me, I can say, Miss Mammy woman. Or say, now. 29 years 1998 and a bear money be 2 quite 2012 between 1998 to 2012 yes I 14 years okay into a worry one or 14 years and we're 2 quite no when you're 10 years Pachani 10 years pa ma me da so to watch channel na unya nkra mienu no ana wo pe anase senko wo Ghana ka wo be wo bia ka ho a ko ani beje ne tine se nkora mienu no de na wo Ghana na when tu kwan ka mienu na na be so okọ na ketwa no 5 years na payin credit 7 years ansa na me wo ketwa no payin di 7 years ansa na me wo ketwa no okay se to me wo ketwa na chi no Suffering the biom na me because aye me wan ti Mr. Say baby a wo bia no bomode anefa enti sa part 2 be ye den amount to be sincere part 2 be ye den ya producer person me ya de bi bad me se won twen answer wo ja wo yire ene wo mame enu ho ade uti mu oden e me ma no we Pastor Julius mo ha me pacha mo ba komra uti mu oden waja me pacho wo to kwan 2012 no na ade mu wo de kakra de ja wo di sika bi to ho se me to kwan ti mu de kakra ni e mo fa ye bibi me pacho da bi o ko mi no aduane ton o ho kra me aduane no di oyiska nti ni ti mu ade nkyere se efie no wonu na si ye ana obewa wonu asi na ade efie ni de tama na ye nam se ye be ware no emu an ode to asase no kro to no ofre me na me wotema ofre me se me be se asase no ba bia oto na ye na me se ai enti ekoba se me ma me no kan se be ma obo no ho modin se no be ware a enso obo ne ka kofa we nti ai fra ye no na me hia ade pam me ma ade pam pa my fra tare me ana me pam ye me nim pastry se me sisters nso nim ye omo ana omo ye ni nyina nti me fa ne se ntoma prod ye me ho ade mpo si me fa ne se be mienu eni ma ha no ebi se na minim se yekobo bra na me so mani eden metimi aye adwuma to bi aka nti ma ha no nti metimi aka se ntoma mpo de nka wan fa di anya me ho ade so no aha me nti fie no ono na si ye nti fie no tama na efe obe ware me na watu edu window level na me buy nti me buy no ne beto aso e de boss nti me fan say fry ye kura ne G10 G we sky nya ye no me ba no se a edan no
or the person di nu egusu na anya ye ware July ye August na nsuo topa anya nua ne be pro enti ska kakra me nya me fa mra ene ne ame wo no so fa bi nkan ye nkoto iron sheet na ye fa moso nti o ka ma mpopo miti okay 1 million na me dane ma no me ni nyina na kwa akra na koto iron sheet me kra ye koto bae no ye de be go store dem ha no bi ba so iron sheet e na oton ma no na me so na nyo na se ye de be boso no no so ma me twa ho mienu bi na ye nya kakra nka ho na me so okay nti oye ne sa na ye de board dan so okay nti na me nye me ba pen no be 5 months okay na ba se e se ye tufi ba bia ye wo no ebe tena fie ho ada na wuhia no wujai wade pamo a eno no wasua kodi na chi so cotton building materials me kun no edu ba bi no no pa che se na adwuma ne tie no ono na adwuma ne ye we ntini ye nya mmom na me so ye nya mmom de a me te ase nti ma mi jai enne ne se sia me no ka se me wo materials hyade na me pam kola ne ma ton mi wo bi shade am sese ya nti se oba o ma no mo da so ko school na wa mo afri akosi so adwuma peyin no yes an school ye basa nti ojeja kakra nti efe no ba be wie SS3 obewie next week na papa ketwa no so ya den ketwa no be wie JHS3 this year ni nyina ya wo awo modern mo mi ame modern evangelist Joseph say three modern man e me yakra no say ame no ka so say me glasses wo share glasses many e me ba ho twa many e me ya e da ho me baby sa wo de twa ma papa mama say wo ko no wa say nja wo ba yi loan ka wo tete wo sa faka pran to fie ama wo anto fie o wo say di fie no a wo mu timo no say wo mu shelter wasia wo am ya towetu ayi obayi ne ko wo de la gina ka no what is this wa menwe ma papa ye fa to so Joseph say le tebia na wo ye wudini Joseph yan kata bibia so wo ye wudini say na wa ya wo yire ne wo ma pa dia papa ya friend na efiri ya fra wa wonfa no onfa what me abedru Ghana so 2018 on person obehunu wo yire no wo ma Joseph we ye wudini wo ware and mama say bi na won enche ne de Robert to ne kotimo say wo ware kra ne yire na say and mama say bi nche no wadwojo no wanam ho dia all year odi nkofunya wasakofo ba foforo wo bo no ho ka wo ba ware no wo ba obema ne masika wo ja ne yire ama ya tuna fifie wa ton ka balance kwa ya fama no na ko fan survival ya fama no Joseph uwa busia na ne yam ya ne abusuafo no say modishia to kwa say munim ba bia wo free Ghana ba 2018 abusia so munim no enye no kure eh abedi bote share bo ba o enye no kure abusuafo ekimudu obi di share agina be ti say na say enkwala no kwara medwe wo no se won ni ba bi da won papa fie won maami fie ya ton etu wo mo ya maami se ba kopa bosi afọ se bra kwara ma wa fa kira beje balance no yes enye wawa wa ka kira bank ni so mfa balance ni ma no wa beje se na eda ni krata ro wa wo asase ni krata ro wa wo me pa cho ni e ba ne se na wo so amfa na yire ni na ma anye hui so enti wa fa ma munsua de pa ya na ya me ya ma sofo bi na ware a mun save mom munya bibia mom ene de ye twom save mom yes save mom amana why ene ni wo na wo sofo ko wo tu fo san wo no yire mo ya joint account wo na wo yire mo ya joint account okay so from here see sika wo so asie wo de na wo tu fo ya wo se munya bibia ba ko se de be wo se mo ya ba ko dan me kan se me se wo ne krama na bo krama san ya uhu ni temche nipa okay papa me ba okay The number you called has not answered. Please call back later. Ejefo. Onfa.
Onfa. Washe because enkran so de enkran de washe. Wahuru. Wonu TV mi se tokuru nu twero mi se konkran bonte so. Ben wa man ti do TV mi se wan krofo gu ho. Enti wo ohwe. Na Joseph baby a wo she bia you can hide. Would you have Facebook live and also YouTube live? Never share very beautiful woman. For the past 10 years. 10 years. What train you kunu. Mame. What could buy ya? What was your phone to Fusa Fanessa Comano? Me pacho bien to me Fusa me fans anko. It's who friends what Joseph say Babe woman sorry mrache chirebo pa ma mu na mani ko. Ewu awu na one priso. Ma ye wo for de no ye wo for ka. Eno no de say no asem na koye mene no. Eso no ankasa de osom na to baabi na ono wajai. Na me de me wo osom nim ti osom na mra chekere me. Some gini ya ware. Say no say me hu na ena metimi aka say bia ye ka say aware ne ebe say ana na nipa ne me hu o ma hu no say yan fa say mfia duonu mfia duasa na wo hu na fa na obaye na wo te osa na suma chechero say wo 54 years sana metimi aka akanya me yaduma 6 years na 60 years 60 mame o twa de ai na ne me ya wa asem ni nyina so o to fie ni wie ye no bank ne court registrar ne ye 1 e no mbe che me court says so why dey ya be che me court says 3 days uja wo ma ho ye do court ye be chire uja ko da no fi samanke se ba suhum o mu chesi mi ba suhum wa mu ne be chesi u ba suhum o mu ana me de dan na ha o mu ofie ho no ye ane se o na de ha ya ton se ma fraud won minim se dan ne ya ton na ne me ya ne se dan no ọkọ na adwuma e wo dan no nti ska me gi ye nyina me de siesie dan a omo high dan na kasa ya dance nti ba kura me ye kwa asam so 1 year we samankese tribunal court 1 year ansa no mu hu se asam no me di bi a me ho son asa ne omo ye asam no kwa se omo ye se nke ye de me ko tum won san hey obi na twitwa je me papa bi Pastor Julius papa bi na twitwa je me enti ye de wo kotu mu sen na 3 days ya ni to mu 3 days jana ma ho wo di dan ma wo ma ha no ya enye be ma na so da ka che se fa dan no etu ni wo ma no nko hye dan ba ko me fa bi ma han na fa ya dan dan me di pictures ni ade ani we nya na wo ma be wa he munyi pictures no evidence just na be smell ono ni krom na hen emwa gini pa oboko ma de bia me kan na ko fo me ma so den kam ntisa mun ni sai su ba no ko fo na omo fa ma no fa ka so se be ma picture ma ha de bia me ka sa se mu dine pictures obi en kam boni o e obi en yam hwinso o won na omo ya omo se bi ko fa brante metrase a na ka me bo me nsam wo ye boy nsam jimsem we mama wo ye boy anyambra sam we sabi o ma mi to ni obi ba ma ni we ni obi na wo no anyi mojeni ni mu mojeni wo ni Joseph say mojeni wo ma mi mu no anyi bia no Joseph e wo nsu mu awudi no sabi ko wo no di wa enke ba yo de na atie for the class I can say e na so fu kokwari a won to bo asen pa to ka wo ma mi ya I did not be che me no we or the be che me oh a producer be ja fatos na ya for ya the pictures egu so e di amam efie no a mami ni kunu asi aboso awa ye beto ye no ye tu oba ne ma onko da dan no so be ma ya na aka che so won fa bi ma han na omo ye di dan no ma han she beto dan yo Jesus wo mo se ne mami wabu ye ntie fa nkotum what 3 days jane ma oh mama say what's the story the power I do na papa we plan that we plan so no plan and now they say bia say we pressure bi na ba no so we pa bi twa ho e na bia wonim say so ka che mama ya onte ase mo nto no wa plan that so obedi mama yawu now I don't know how to be make am so we be ma na uti na so na sa kwan so na ye kan ya na ya sa say bio mama we obusu ni antinka ya di we ya di no e kele o de say mama we oba nke ye be o da say mama we o nana nke be ye o da o
ya before ya wi ya sunu ya wi ana boy no ana boy we onama okwa ya fa kwa on fa ma ade ba chine de rubber to ne be ma so ya be ma na me kai no de ma ya be ma no e ba dro na fa waje woni so na fa waje woni so ade ye ya nipa bole sem sa enu ba wu nipa bi a ye nam a ya patch na ya ukunu ana ukunu wo manti ankwala ntu de agenu nya enye no onye ska wo de wa hunu ne yere ba wakofa yade ba no nkotena ho na rubber sign ase na o de ba dia ne yere meje na me be chia bi mu kapa se wo pe efie no a na yade efie kama enye fifon debi eje anya hwekura mami na mama wo de ye wa bre wo de sebio ta wo de obeto wo de yenkase enti man pie dan ba ko say so benya ba bi ada na wo de aka ko de tona nka munya negotiations and paper to so mu negotiate na mo de paper to so a de obeto ko mo se mami wo wan guru bi ye den nka no club ya chechire kakra ebi ho na bisa boys quarters yo dia account and asase sign den ni muntu do obeto no wasa kwesi dan wo si wie kra sana me too and 5 months si wie kra sana me too afifie ho mami wakoma pa busia 37 370 million 37,000 oji 180 million so say any interest na 37 no 37,000 and I woke up busia 440,000 buy senko wo munye na nkaje wodan yes yan fama efie no so amoto no 90 what is that? Mama, me said the whole thing is done. I am mammy or person or bone or bread. I say, Bangi for boy, and me be chia. Bangi for boy, and me be chia. Papa. Now, Mama, bad time in ma. Just a more render on homeless. My advance as a fear that me kasi see ya. First color. Many a Juma say, many and could I be 10 years. Capre my simple my poly. One and one bad and I'm come on to so 18. Won't you say, I'm a shower, my chow Papa Joseph. Now, sir. When you so for now, accident out Kunyai. Say your uncle, no catch out. Kobe, say, now what you need? Kobe, I'm not one and let me catch on the moon, papa. I jump pony. Someone even come body fool. Now I will tell you what you are crying. Oh, by the year. Making Babu Bessin, Mamma, because I make a sound. Me bomb something who was the panning pub, I said, it's in me, I'm a fat. My friend, me say, mammy, yes. Now, say, every mamma can ban me. Yes, and I'm a papaya and say, told them, I want to oh, Cassa, Cabacasa. Tao Cassa, Cabacasa. Oh, girl, a woman can't go to the become the sea, so yeah, we are cray. I jump pony. Overcut said the toilet will be Uda, overcut Market will be Uda, overcut one can be Uda, and you're soon a rear. And a boy, if you said, to a conquest, I said, one neighbor come one for bonnet for, and to one in the near actually why you wanted yourself or say, said you 1 year. I'm meaning the bed to the swing. No cry. Yes. Well, soon we are. 1 year, 1 day, 1 corner of the cool. Now the Peter Patrick can't. Was a fashion. Your Chisica. It is also been what I said. You know, also better. Okay. Now what? Yes, and I come at from you. I said, baby, on my attachment, and I want to watch. I'm kill my better fruit. And the baby of person, I mean, this would be what I want. A horror now, dear Joseph was saying, 1 hour, dear Begu, but the I have Yama. One crying, Yama was so you know, Mawa. Pamo. Oh, no, because Mamma told on the when you were free here. I will drum my new nipper bonnet, some you were free here. I don't find one in China, man. Mamma, you first cast story in Twasso. Woba na Ishmael now so more. What the woba? I then when he patch of many, then many a mea. We shall bear money in her. Many dear Michelle, many yamia. Now, me find say 2016 eba no na me hu se me hwe ade a ai se me hu ni ye papa nti be call hospital no mo kire se benya ni yare na yare bi di glaucoma nti no me nhwe na me treat nti me call hospital ko je aduro
na ne ba ne say na drop warden pa enti hospital dey na insurance cover na me jigusu kakra na ji me to aboden bi wa ba ko 2 million ba ko 1.5 bi wa me to mienu enti say me nye scanto bi ya na ni na ekofom ekofom na ahode na so enti bi fa ne say 1 year ni de eso ate pa se na amade hutie no me hu say eso ate abafom kra aba ko pera say hu ade Sheye mami 54 years pa hwe na ho fa wadi si ho. Eno 47 years. Eno 47, 46 better. Wo hwe na wa cha. Aso na wu. Aso na wu. She 54 years. She said ye mami ya ho ofesiti e. Be ma no so na wo won fie san wo be kai ni fie. Se wo won fie be se. Be ma no na me sen 1 year. Nti ono no 53. Se say am no. Ono no wo. Ono ye 69 na me 68. Onu ye 69 nti onu be wo be 53 oh okay se wo ba na nkra na we nkra ba ko school na wonyi ni se bi nkra no so ne mo papa di nkomo akire no mo ma wo hunu bi o sende o mu sika fa akire ba o mu nka akire da bi da oni ba bi o manyi adumpo o ti agire ga no East Legon agire 2018 no ba ya ba se bro number bi akwa no achina ene lie horo mo kire say area ho we wa no achina ene lie mami enu ana mema oba pain ni ebe ma na ketu ane yo ba enti ade enkra minim say na danfo bi ayi na sotre ya o tie bia na wo hwe bie to ne nkra se na danfo bi etie bi me kaso no ankasa to ne nkra o ankasa dia to ne nkra okay ni ameka ni say baby awo no me ni ameti bi aka ne se wo baaye no se ko na okoye na anye ya wo do wo yira abeba wo yire no ma o me yire ma bo me ko e se a kireti sen na ma kiro sen na kireti wo ba wa bete enye wo nan fofo a me ni o mutene samankese a me ni o mutene yie no mu hu kwan na o de me nam so ye kwan bone no mu de ayem hihie e fe kiredi number ne ma me a da me saka number no kwa wa mantena me ntimi mfrɛ adai na me ntimi hu sɛ no kra na enye no kra enti no baby awo bia no ne amekan sɛ brafie na asɛm a ye ho no yenye den yenka titiri nkola no se me so me yare me nya adwuma wani kura mienu me je fiti January beka emra me no ka se me nya adwuma bi se adwuma me ye ne ye adeton me ja ye store we samankese obi na me so onhwe so me ja e de ama no ene wa oto okwa na da san no agya mu sa hwi ni mu mpo me so no afa ne mangu mu no nton hwi ni mu no ntu aka na de just de when you start cry you cry enu ma she wu ya rehosem Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no eno a ene waso eguso awutie no oware be ma na no mo ware ye no 29 years wo mu ware 1998 2012 ena be ma ne tu kwan until 14 years ena wo mo tena ye ebo bra fa wade edi mu ade adade anweno ewura mu 2012 na be ma itu kwan otu kwan no se yesese ani nei 10 years kapre otu kwan 2012 10 years ma me kire se kapra ba ma mi na se media minim enti 10 years enkoda mienu na yere waye ne ho ade nyempna wade bi hwiama eyamareho eyemeya se sanete ye de Mr. Joseph Osei be mena pe bibiye be ka che mami se ompani biem mungu awade no ne yehwe de nyamede ne besie ne awo ye no o te na koma ana ma memboa sanete o te wa koma eye 3p garlic mesha masanja tumwadro no 3p o 3p Eric Ahenkura was 3p miniaba abnajen o 3p miniaba ma me hu na che Francis Weja ya metene nka che pa mafeno wano so 3p ma vek ne kunu Mr. Bosompem me ma me papa mafi wo mo eye 3p ene Niki Pizza fan club 3p o 3p miniaba Nikita ne wodi ni birthday ene ye ni birthday eche betwa cake mu ne to champagne e wo studio house ya ma Nikita
Nikita minya bema Pizarro Pizarro papa bi bema na wo fedrio si pisita ane na yire kwanofo ne toti se mpompo na nenti se boso bode ne konsa akuaba ne ni se kosia Nikita oba wo fefo ne ye ne birthday Nikita se ne birthday dia me send ni 3p garlic besha no no na me se don't worry me de beba mo no na hode aba na me breti mi awade wa che esa so ho ofe enu nti wo mu nyina se 3p eni na me nua ba sister heti ba ko pe me dofo papa bi was 3p Henry C 3p Brian C 3p ohunu we friend Paul C 3p na che se no an ye no mo kura ne sa 3p ye dro papa and sister Mabel why kura na friend you so wachini pe 3p yi bia no mo ne wanya bie no me pa cho Daniel ba Mr. ba kwale na ke ba apidan eni angelos doctor minia ba Mabel fra brochira ba wasi wachiri ba bia 3p garlic bishop bia kwa brochire wanya bi ashote enu ntime se wada mabi nkọ fresh 0248 928824 0248 na Emma Wasanka 3p garlic mixture bi and 0201 000021 eye grow fine about tonic mojadro papa mojadro wonu ma wehye mojadro chese eye amono jamfu agima makwenu wono no ene uhunu amono jamfu utumi sampa sister UK wa hyehyɛ ma ne waye fefefe mbisa no se grow fine about tonic ene wano na sister jamfu amonu mowate no na etumi amwo na unim grow fine about tonic no wonu ma wudidi wuda jedi afrisane ye nipadua no oba wo fichi kro mu yaw ene wo haw wo dia eye grow fine about tonic but modia no nombe na wo bedi wadase last year grow fine age award this year ya besai age award they said the finest herbal tonic of the year no ya besai age biem misie ba kwale na keba ashton room smart herbal ewo boase Fred Menseba apidan pure leaf chemical ne ba show biamo wo benya grow fine mojadro no ebi fe 0244 596532 0244 596532 so unsi ava no enamo ye gina neto grow fine emojadro ni bi emojadro papa no na ebom no mamenka mfoma we na wiei se bia awafo awo na mope mo wode mfie num mfie du no na so awo yi abom te se de fifre aba abo adenchem no a ensu bie wate wawre hoto atwa esa Dr. Mafo Fertility Herbal Center nti Dr. Mafo de metene so amasore wo pa wo bomode a na efo ni eche Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo no ubenya bi eno kra so enkemfa ebia no mawo na so edru da wo sakra yi nante onante onwia wontrase ni muse peche wontumi nante me say Dr. Mafo ho ene ye de little kwaku ene ye ne krada ye de little kwaku ko na waboa no na fe wanante ntam ne ye akra yi akwa to suku mu na yate yensa efe ne ho eno nti wo ba na wontumi nante ya eme nka nche wo se oye nsuo ba wonante da kogya ne kwan ne ho ne ma fa no ko Dr. Mafo Fertility Herbal Center aye bi da no wo kwa obema wo ba no anante na bema waye mrelo sperm council ni nyina wodo ani kire ho local herbs medicines ye de sayade ye mfa mfrafra wa bi anka ye watonso esreso ate ebisa base atonso esreso ate ebisa base Dr. Mafo Fertility and Herbal Center by Presbyterian School no frɛ 0244 411099 0244 411099 and 0277 741618 0277 741618 na chasa wonso abomodia na okoka fefe talala ye the second story to aso e de amamo aba within the saying Mercy bom mame within the saying Mercy every hin abaye every medoma Mercy wo kwa mama ka fefe capsules ni bi na de kwate aha no akọ nom eba ne sei a na chese asisi akoso ekumanum na chese wo hu ofei na be ma no so eko inside ya na eho so che na no na chese wo ka wa no ehwe na wo hye bi dada wunya hye bi ene mama ka fefe mema ka fefe na ma hye nkoma gu so ti ase se wo kokọ nom a 3 months time people ya frɛ ye be ma ai why waka wo ma bebrebe wo hu ga ne form no wo pe ho no me fa ne ma
ma bebrebe de cham so de ho ato fiafo mema se wo ko obi obehwa wo chi bia ka kire me wate obi obeka se fa number ma ne bia because omu nyina no omu information gumensem why enti Obama sanka ka fefe ni bi wo wini feelings wo benya bi wo ko ficha wo te yaw ene wakoso kumanum no enka wo ho ya na kwa ye ohene ensuo wo ho afro se chaw me se wo nya ka fefe capsules low sperm count be ma wa ye mre wo pem ana wo nsu fita bi Obama na no ensansa gu Obama no ade chi ade sa Obama no wo nya ka fefe capsules takwa bento a wo ba nom be ma nom na bibia enya kamada ne ye ba kwale na apidan smart e bo so wusko bi e wo nkoko Harriet, it was 0207 183 819 0207 183 819. Na they say adansia waka e wa adansia no. Yo pacha fama no okay. Adansia enra ebra ye program no mensa kan ye en ye de ato TV ne so no. Adansia mensa kan ye en ye de ato TV ne so nti for the sake of more Mutie radio no Osima Mako, I'm so happy God has made it to me too. They said you sit on America no cause I have tried many ways to conceive, so I always prayed to God, but to God be the glory. I prayed over 10 CDs and sent to little Kweku to save his life, but to God be the glory. I'm pregnant, but I promise. Okay, I promise. Okay, na wadi bi ato so wasisa owo baby a little Kweku obi ano obekọ ho na wase yakwa den as enti aseda God is so good and wadi ato esono de na no ye wono so so anyin esono no we no eye enra tama ye program ena mensa eka sad dance dey ni nyina ne se wose no wopa wo ne bi ma enti ye wote se ye no send 10 Ghana cedis 10 cedis dia wade bra me no ose onyem na menye sure say wo bi beka say onyem wa bra wonyem menyi ni say wo bi abeye saade no the message ya ode ma me na da TV ne so no enti mo amohwe Facebook ebi da ho mo amohwe YouTube ubehunu mo amohwe television onua TV na Kings TV no na da so boyi no 10 cedis and wode bebo a little Kweku si emfansa ne yade ene ono so kiremu a ne testimony wanyi nsan adoye ehun won faso akoda no ne yesi yenkosie nanim no so ne same sede ne wasi aye ne de sede tie bia no obewu akoda no na omame boro ne tete no sebe ya obewu afri ne so because na ne yade ne ba no wo hunu ne wanye ene the same akora no ho dra enipa bi nya ye na doye na wagye no nkwanti ene adanse ne doso ebro so ebro ma adwene menti ase so obewu nti ye no se ne yemfa opapa no na omra ni ehunu kwan ye befa so de apraketu efa ne little Kweku no afa so in fact little Kweku ne yedi a ni ankasa ena mede ema no ni di Kweku ena mede little eka ne ho na ye fa opapa no okaso beba adechiri a ye fa no se yemfa yenkwase asam ne yenkwase program no emfa mfiri ne so nko emu ya bem ema ye hwe se ye bebu akra no ti yesi etiefo obia wo kakrawa sempo ataku obia famra na yemfa hwe little Kweku na yenua bema and DJ Clinton boy me yenya doctor for wo konfanachi a yede akrai kwato ho eno na wuhwe a doctor for hu no na situation no anoden obewu nti omo ye ne ani a doctor for ne nurse for be fum akrai yi ho sada no a Ishmael ene o ma me de no hospital no na enya sam ketwa enti odi ehwakra no na enidaso ni ho na enidaso ankasa eni ho but ye de no kwato ho ye nim se ye nya metumi ade nyina ye nti obeboa ye ama akra no a survive ye de nkakra to adua ntonuro ni ye to ye sei na ya ye ni nyina nam ya hwefo ni ye tiefo papa bia na omo emboa ye sikafem kakra saa na ye de ehwe little Kweku akra ide wonima na ye pain eyesu eye pain na onsere wumia no na wosu na ni so no so de saa bre no wo akira obeka sesebe okra aha si ya na no wosu in fact na areho eni ye ma ni bi kra wo Nigeria
wo hu akora infoni ni no ode beto o maami so wo mesu na ade Nigeria ni hu akora wo hu ni physical wo hu ni infoni TV so ene wo no atwa ko yesi bibi de TikTok wo mo ko ye nya maami so wo mesu na ade wo sun because no ni sa akora nye ye biem but ye nya akopon ti ase ye de ni wo gidie se nyame omu ye ni mu ase ya sho little kwaku amana ba bedru sabre me pa cho se na any day bi kan ya wo hwe ye ni akora no oda enche wo na wo so no me ba cho wo no ni ya hwe na amana bedru sabre penso ye o ye nhwe ni wie ye mponi ne ho to ni wie enso ene wo fi sa tebia we mu akotebia we mu sesei onante ye eniema bebro ho a afena ye ho adwuma ye hwe ni wie nanso abosumi mienu asesan ye dia transform ya kwa we life esi ya dofo ni ya hwefo mu a wo mo ede boa ye nti ene little kwaku na da ho no esan se na onwo na onsu na enkrofo boa ye nti wo mo boa ye no adansia eba edonso akoma dia na onyim da wawade no opeba no hospital wanya bie wo donate 10 cedis bomb pa ye gu so oso wanyam nyane obi di ne ka ya ne wontua wo donate ye na obomb pa ye gu so 600 million abeguna account him adansia na eba onia minia baby wa brochimam USA enra en wo na dansia eba ye Israel boma me yanko wo so adanse no boma dia fabra na yemmo na nkofo hu adoye eso emfaso 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 ya audio mame ede TV ne so ya bebo mama se ati yinti yemia ba test na dance die me pastor Teresa me and listening a good testimony the testimony na and say every little kwakubaye no you na contribute to na nikumo your friend say skin disease be a friend of psoriasis america have no mind ya only no grow na omo a testimony we say between abo o ma emo bebre na ba amanye dia testimony eso so e say emwa na ba ku bi a ye ho na doctor ne frɛ say another one ya ni ku dey so and I'm saying no koye na me ma bi say ya de e na mo adoye bi amaye ti koye ni say na me be shine mo ni Maa Akos e bra e de a little kwaku be to so mo honam no na e ko no na mka kire wade say wade se wati ya ma akola yi honam ya kwa bisu ku honam e bra wo kwa wo pani ba ko pe mane ho enton na insurance cancer for wade Maa Akos e pani me 4 doses of injections is taking and send your results na ba ko pe na ni kuna wo na say the little kwaku honam na ko na ne ho aye kama misana ni ku so honam atoso kama e doctors ni na akra mama enti ni kuma wo dose no ba ko first dose wo ye ni ho ato ni second dose wo ye ni bi say kra wo hu ni chese bibia ade nyankopon aye enti emi anu se ni tie me friends and testimony ya di obia nyame ya adom a the sign e ba ba for the biwa ma little kwaku the sign e bi se the card ni donate ye ni sign bi e ba be ka ho ye nyame ya ma ni ku no besia no enam adoye kakra ye ma little kwaku na little kwaku shira odo shira amanye na nyame shira mo ne adwuma mo ye mo kwaso ana mo ye enipa bi be ma be na so ma be mo kwaso ana mo ye adwuma ya me shira mo no wa bega phone na ma eni enduane mo bo aye a ene little kwaku do be dia we do nyame shira mo na amen na FM akoma mu nsam dwumadie no eno na waso egusu a utie no eno no waso gusu a utie no eno ti bomodia na ehye emaye wodi akoso a na ehye wo Facebook abraje wose woto mepacho wo mpamu wasam nso saa wo na abraje yi wanhwe obekọ akọfa asam di abra menu abraje menu abraje ni en DJ 20 say ye benya wo bi a wobetumi amaye hunu Joseph Osei wo Islegon Misrompo na me keka yio me pacho wasi Tracy Buache yenu aba Tracy Buache betumi aboaye na ya hwehwe no Tracy boa ai
na yemu Joseph wase boache mi wi amepo number na me de ne picture na send wate no hwehwe na mame aha yenkwen mama bomu na mente wonka ye maame panimu ba won se de osikasa enti yenkwo wo se ade ba na ba ma bi ade ayewo ana paidi awia ide boko yenkwen ene ba ma bi tonight ene ye wo 2016 we didn't the same mercy free na bai medoma okay yenkwen ti ye wo ye na akra nya 1.5 year no kasa ana ye ntam aye style ana tie aha na mercy no na yi na ba ne yesama yo mercy yenkwen na de mawu yenkwen enti yo ye ntam tie ye no ana me de ne ko me free ho na me ko me ma me nchen ti ye bai ne no mo betina asem no so ne ye bisa ne ye ko sa tamafe na no ko teacher training nti o ma me mo ka say me nko kakra na bibia tuto ya na masan aba ti me ko ye 3 months ma hwe ne mo amenti hwe me friend bisa ne ye ko a o se woni hwe a wo ye me na me so me fa me ho adwe se ne wo se me start na me komanim ti me ja akra na maame na me ba kuma te se me be ye adwuma ti akra ne nya 3 years no me ko ho kodi onya 2 years ansa na me de ni to school mu ama ba dana me de ni ko school no me friend no say me da akra ne ko school nti o ma me sika na me fa ko tutu akra ne ho ne yoma because that time na me nya adwuma o se oni bi ti me maame na ma me sika na me de ne ko ye ko to na konwa ne ho ne yoma ti free ho na me sidabi me nti me hwe se me maame nko ana emoa ana me ba se me be ye adwuma ti me be ye adwuma no minyana me de kosa na me bo me maame pa wa akra ne hwem the 3 years no nya ye na me ko hokodi ni birthday me ko sira me maame mo ti free ho no mo no ta me free me maame na be se me ne akra ne kasa wo se bia wafa se na wa yawe ama yawe na affect na so ti na okasa bi ma na menti ti na me maame so fight say obebo no homodin bia akopɛ me se time me ti akra ne kasa bi mu na ka bibia aba normal but na enko na fe kwesa be kan ne kasa na fe ne kasa din nyina aye style ti no me maame frɛ be ma no ti no mo de akra ne ba doctor na ba bia mo de ne ko hospital no mo transfer ba ji ti no mo de akra ne ko no me de na mo nka nkyere me se bibi se na ato akra ti me de me ho no mo da ko na me ko ho ko sha akra no ti me hwe ha akra ne si tie ne asa ofre na wanti oda na chi se ya wanti ne adin ti me ti hodin na me dwendwen ho ti me ba hwe na mfa fonfra me ma me sa tam na akra ne yare na wabedi ni papa ne ho say check up ni ji no ni ba bia ma me wo mu wanti no mo na ben ehonti wode akra ne ba den e be konti akra ne kwan akra ne fa so bedi be ma ne ho no oh okay ha nti ahọ no mimi ko ya me hu se sa na eko no na me ba fa na mfre ma me se ma na den na ato na na ne ma ase me ko me hu ne me yi ti me kasa no wosu na wan na me ma me na me su mi su ana wo se no on pese obe ka akire me na no wo twen se obe praise akra no ho be den e be to na ansa na ka me kra wa ka ne si ye nyina akire me but wako bia de ko si ye no okay ti mimi hu ye no na last time amoko check up no no se me na me hu dia me ne be ma ne nko na me frɛ be ma ne na me ko hia o mu oji okay ne ko check up no ti ye ko ye na ye ko ji ho no mo room bia enkra o mo ti sa no sound room bi okay ne ma check o ma so hu how asem no o mo siti sound ne fa ti ye ko ye no na doctor ne kan say se ni aye no eji say ye o machine bi a ye beto okay no mo de sha akra na so na amma ne kasa ne back na afi wasan ati asem no no ma ti se de ye die ya na sa ta no se 2500 na se sika dada 25 million ti sa ta no so fe na be ma no we teacher training na ye boni din be pa che friend ya ochire no we teacher training nti teacher ni pa and ye ne basa no ai Akoma 87.9 FM teacher ni na ye ne basa ni teacher ni a wo kire nkrofo e ma de na onim sade enkurasi sombo teacher ni na ye ne masa no nti meba mami ayi an be adwama me yenya adansidie but onim adansidie minya
ewo little kwaku ho a etumi ewie me ayese obi beka se na ope awo na ma na wanyinsan eye adanside bi aba ya me hu ne menye say edafa na me ka say Facebook man bia na ye be starting little kwaku ba afoforo no say me kwa da mi su pa man no say what kind of so kwa ma me reho mo o say da na ye no o ka say for 10 years one ne yo entimi fe ye funo na o hwe say Erade o de ebi beba na Erade anam so ama ne yo me pen testimony me pen testimony eti after that no na nyame so share so na enkrofo a o say ma sika so omode ba na nye sika bi anka be ka say e betimi amanyi say so ko hospital la ya ko be boka e ya omu ye ya ya si etimi echi oba ne be ma hu nse artificial insemination e kai wo na so bitimi bo little kwaku 10 e be the 5 e be the 6 nipa say mi enso eni e ma mi ensa e na e di adanse say nyame nam little kwaku so adoye omo ye ma no e di je ne nkwa ewom ne ho to ndie ba sese de eye ye wo no kra ne ye ni age ye de ko ba wo sa me kwa me wo na hwan ni enye wo nko so da ne say beluchi nso ehmo ko ni wa ye kase ma ne kon nyina na ebubu eguso no ko ye tia me kwa na nim so ye nipa kokko se kwaku nya kokko ya de nti adanse na eba no kwasem de ya pesa ye mamo hunu adanse no ene sebe ya next time se hunu so obi eye bibi wo baabi na enye hanko na odeje nko a onso beye ebia na sabre ho na wonhira ehye nti adaobai se adanse de ni bade na medwe won se okay nti se siside akoda yi ba ye ni ehwe se de site no se maame ko enka wo mu di adanse no nka edie na bema wo manya sa dance die no de na medwene ho eno no enti no wonder ebeba anam so aba enti adoye eye yesi buani pa no bra otiase enti no adoye eyade a eye enche ubehu se yekeka kwa abrunya bre ne ye be ya akoma chede se duru ho a de gugu bia no na onso wo de aboa edu akoma chede no a adoye ye ntitine wonsa ne nya nhira ma menka de we ba ko quickly onso obi o ha wo ya wo se ai fisa matise obi adanse die ni etimi sumi ye mesra mo a obi ya no a sheda ye sa ye sra mo ejidi anamo na ejidi anamo na wutu ye omutu ye ya tibibi ni bi wo ba bia na wonso aboa na bia ehwo na wonso nhira ebefri aba enti yenko umame wuko ya ye ka che o se ufra akura no a onte agise bia na ni hwewo ansa na wahunu se obi freme na obehu sa wo ba no ewo asomyade eye de na okodi be ma na ho me patro na me di kaka se check up no na ye betimi de na kontem no ani ti na ma be ma ne so ka se ombra ne hobi okay e basa na wetimi de na ko ti ba ye se memi hu ye no na se memi ko kan ne ho e ma ye ko ye ti doctor ne ka se this ye to machine bi e de sha na so no na wetimi ati asema ka ti se de ye kan yi bi no doctor ne ka se okay doctor ne si 2500 that time no which is 2019 no na ye koye sa check up ni nyina ti that time afa na ye post no na o ye se ne back pay ba no the scanner ba na ye de akwakoye akra no situation na ma no ti e free hono mo no me friend na bisa na o si scanner ba ti me friend na ma me nso na me no ma me kan no mo se a mo nyina ne na kan o si scanner ba o de be kwakoye fe scanner ba ye no ya obi anti ho asem bi o ma me mo obi ho ya ne se ye so the scanner ko to taxi oh e di bia ko tomoto oh baby na o kira de no so omomon fanya adwuma ti ba sa no bia bu afu sei ade nti na akra ne situation we wo ho akra we situation wo ho na this kana eden akoto taxi no so kra no omo kire se ejejew da bia sifitam faso bia maso na aso ukoton we asan this kana beba okoto car no so obi ense ho baby a odi scanner fa ani de odi scanner ye ti me ya nam se da bi asa eche ye ko 2 years ni omo ho so
Wanya she 2 years na ba nti no sama Kenya me ho a ebesan ya ti say 2 years time na abiem ti na no last week Friday na me frɛ ni sister no omo last born na akra ne wo ne maame ne nkyɛn no say me pese won sa me emfa akra ne nye den ensan ko hospital ni biem enko cheki okay ti me ya na mbisa omo say me friend na mbisa ne say o friend wan boni di ya ochire say card na ye de akra ne ko hospital no way me de o ka che me say wonhu card na yera ti me friend me maame starting no ne maame na di card ne ko yinti me friend maame na maame se card ne ko di ni ho so ono so friend no me maame friend no o che ne say ewo ne bag bi mu wo be kwai nti ni nua mo ne nkonko yi card ne famra no mo fanhia ani akra na yemfa ne nko ti mo me friend mo last born no ana o che me say key no kro mo de be kosa adan na de wo mo ho no wo mo hunu o mo friend wa so no so ne de no wa de ko school back nti no ana me city e be ne den because ye kwana card ni nkra na afeni ye kwaje card no akwa start bibia foforo ye say card be san ye bibia foforo cross ka foforo ne be san ko tutua aka cha me say emfa no nti me friend na wakati me friend na wakati me nti free wono me ne nua no ne kasa no no so aka ache no de information na ma no we say ba cha wona ma me no o be ma ne ma me no nti se die na wo pese be ma no nyama ba cha de me ba ye nyina ne say ya ko hospital na doctor ne ka say ya to ade ne sha akra na so a e be bua no ama wati kasa ne a wasan chen 2 years ni no me nsa ya san ko doctor for mo my number bi say yen frɛ na yen ko lab foforo ti me yen am de number ne ma ne nua ne say on fa ma ne brand to frɛ ye no na mo say yen san bra lab foforo aye asafo new plan ho na no ne 7.5 Tiskano mobile lab lab 7.5 Afrani test ni ekoye no wana so no 7.5 okay always ansana machine en kasa na e de be run aso no sata na 2500 ekoye say do 4500 oh enti no on for say 7.5 no emra ni ekoye test no na yenhu sa doctor ne be ka say ade no ye betimi ato ahye ama na yeye na nka free ho no say scan mintimi nja amawoso na memboa bi ne yenko no wasi woni bi sa me ma fa bi ama woni bi ani fa wodi ene ma no no mpa bi nso so mfa akra ne kwai sa akra ne oba ma ne ma me ho me ba chon nti se wa ye ready a ana wo fa wodi ene nko ana wo susu sa wodi ma no wo bedi ya wo mfa bi nso so ma mo mfa nkohwa akra no mama sisi ya na oni de me no menya adwuma sisi ya ne de menya adwuma ti me de na me si wo mfa we ne mra ne yenkoye na kese no me nyina me maame mu nyina aboa ne akoye because the entia o ka siska back pain ba wo de be kwa ya ma akola na wa diska na ya hu faso bia no eno krampo na chi no me start something ne be kono na bi o chira de no o maame de akora ne ba se sofo bi se obetimi aboa obechire ne mama yaye me de akora ne koi wo frɛ me se memra na me de akora ne ba ye siska na sofo ne ka se yen just 75 cedis I did to ade ya makwa wo ka chem se uni bi na so for nka monto de na monfa nya foda water ne na foda water mo obi aso bi madam me offer me se me mra me ka chem e hospital ya de tra mo de pon na ntia so for so madam ya ji musika so for sa foda water e so me ka chem se sika na me bo kakra ne de akoya do sa ma me de afaka e de aba one me kokun ho se 75 cedis ni kwa se me ni bi na me fa aka ba ye de a na me san ko won tue scan nti na kakwa na me kwa na koye waste ti ho na me send scan wo me phone so de ma no na oyi ba ya ansa na sofo na ejidi aya de kro na ma ye de aba besi no so kwa ye ba ye ankoye hwe ti mo ya kwankyere no still akra na so no ko pa che wo ho sofo no scan na mutua ma no e ho ne de oji so de ya de oji 75 cedis so de to ade eno kwa wo si woni bi ti de ma me ne abre no sika na oji ye se wo de be ye akra na de no wa diskana se no da kotoka mini nso se kasa time no de to ade ne sha akra na so 2 years ni bi kwanka akra no ne 2 years muko bi sa ni ese ade kra ni 2500 se muko bi sa 4500 mini ni last born ni nyina de akra no koye wati hobi na woman bi be cheke ne de say obi se wo to amane ba enti se na opese edian na yenye emfamoa pa cho me pesa mo ne nka se be ya na adwen beba fom se be ya na adwen beba fom ni abufu asa wo frɛ na bisa bibia wa kwa no ho a se wo ye den na ne bu afu no wo makwan ma me ne nka sa
me ba ye krampo o mo ne na kasa wakaka ne na adwa akye waboba na adwa akye akra ne nya fie sen but last week Thursday by the 2 weeks no nya 6 years oba na bema oye bema nti owo bema yi maame hoyi a wo send no bibi kakra wo comment ska to tompa bo ne ntade bi de koma no oye no wo bema na maame amane ya se de ne ba no eye ba cho munim bibia ni nua mo nyina mo nim de ekosu bia fra ye ba ya ye fra nyina ya fra ama madam ne omo akasa ana ya oye wo mo a aso omo di omo boso na ye kasa bia madam ne kasa ko wontie ne obi e kampo ana se wo jae no ma ne ye ne ye nti no de ho ani bra koso ye mo ba no so no madam da bi me kwasa me kasa me ka me ne story a kanya na ne be wi eno ana me peti e ka kire me masom ye me de mo tra ye de ne si ya mo jae de ba ye ne say me na ne te no na ye te fine so time na no start school no na wo so ye den but was that time no na me nya nya ehwe ye na me pese me sua adwuma but na sa time na me ntimi nkonko sua ye okay hello Ochre Akoma na be hello Ochre hello ya Ochre na pom te say Nyame adom me ho ye Ochre Maa Akos ni me ka se free Akoma ni Onua TV mini Messi na edi nkomo na wo kire se moba no ase wanya problem kakra wa na so batem buana mumfa kra ne nko na nko mo hwe na so no treat manu a akoye buachi bidin be me na enokra na asan nete e ba so me no kra mira eni a kire me no kra wo mo e ba Ita so me ko ni e mata itu ni mereka confirm and also no confirm ko different place ko but that time kita ni ho and we ready and Ochre ne line no mu enye nti yente ne nka ye ish ene ne komo na ka chen se onyina baabi ye na yentumi ene enkomodie no enko toten na adan na wo ho wonsam yenu onai mienu wo na wo betumi ahwe wo bana tete ne ye na wakogyan no ama beema no e maame ono nete ama ba chonye se megyan na ama beema ne maame akra ne ya wie ne me ba sa no ono na beema no okodi ne ho okay hello Ochre yeah hello yankasa na twitwesi yankwe Mr. When you in treatment hello meti opa meti won kapa Ochre yanko Mr. No me treatment dia e ko hospital o mo chese we find a different place. Now, okay. You say a bit more about a hospital, and I say no hospital. Because almost all move to be here. And you cry a day Google for some and I think I can make off. And I'm the try so other header and you must learn a tanko. But you music and I'm music at that time. I'm a radio and you stand on my nose and the two animal. I say your mama church be then tell me my book can be. I say your mama dey. O mama church be our no me down mama so get mess for. Where did you be at me cool me be media chomuna e san ban so. That doesn't mean anything hospital. Aso yade no. Ochre me say aso yade no no mo kire say o mami akodi do obi atem na no me na ba akra ni so am na so asie but atosana me according to me that is muami okay nti asofo na wakasa no no say kwa ba so ye be faso a ye betumi aboa ye huhu mu na ye yi huhu kwaso yade na free ho but no support na me ta say ma try Edisini aside the man be because me tipa yanko ma try no be ana me hold on
You know, no casino. I mean, financial crisis. I'm telling you. About Monday, last week, Monday, now for me. Say, now, can I see anything? I'm here. Madonna, and I say, na me nkete de ko hospital am yakọ because ko ya ke bi anta na mo on bi hu e hawe ho ana mbe enye faneko bi bi tin from me na ka teme ana te me sani wi kana fa ko faneko ana mbe o ku kuma se ba ku be bi akwa ne wo no me sa se no wo fa san wa ko faneko ko wo di ma me wo di ma o faneko bi bi si from me ka teme na se onko na me no be ta kwa no ka ti ana ana mse sa dia quite so many time and the family nako. That's last 2 months me fall say my book must in the fact hospital the same fact and go can tell you do work and so you get time in your time fact and ko asama okati no so you do work and so in your time fact and ko I will have fact and ko no what wa mu no in your fact or you do work and so in your SMS yes mo mienu nyina mo ba no mo nhyada emfa ne ho uyu obi adwuma nti utumi mfa banko madam obo Brinty and then Casama, na yashasi in a bit me a na yenya akorano ani ehunu kwane a yenya be fa so na ye de aboa akodano yenuanom onua TV omo ya de enti tu eyi pepepe no womo ebeko breaki kakra aha nti menkwa na mene yenua ba fefe ni kan ni nkomo ansa na womo bre na so na emom ne hya ne so se Josie Fashion awiai wono e na hye matade kama medeti ya wo bom so woni meet me the sports and edition mu enye ready made obi na pamba me e na hye me sa no frɛ Josie e was 0243 433 465 Josie Fashion e was 0243 433 465 she's one more ewo stadium Mwase Sports Stadium ha wani Unity Oil ededi enhwenemo wo pe Rivon bibia wo perfect tinwi de wo treat wo tinwi Rivon ne ho niema we de ye wedding engagement he fa na de ko machines she's when ye otine enfama and the Plus Beauty Shop so anti she's and the Plus Beauty Shop ye wo stadium ye Unity Oil ededi enhwenemo frɛ ye Mami Brago e was 0249 155 776 0249 155 776 yeni komo na yewia yeni enua be ma no ebeto so hwehwe nkomo ene mercy de ene mame mu ahawia mama komeje na pom to say ya pemu yes the next mame pa Caristic Ventures akache Zahara Nupano and yebo ho dawro ade amamo no yewo Zahara mission ne G capsules yanumbom Zahara man capsules and afa hindi eba mission no yedupa yenkwen yo mama komeda se papa na nyame nso enhira wo ne wapamfo adwuma so ya moye edema o my Ghana okwasam esiesie issues na Caristic Ventures sene wakanda da no wo bo adwuma so maye nyame nhira wo doctor te wonka papa abribia ya no wo hwe wo se wo bayi na gro kwaya chia ne mame nti na chese eno no abusua adupa ne ton ne ho sabi obi na ka anasem wo so wonya sika ne ho be ye fe na mama ko unim awofen so so abai uwa na wo obu owo a wode bi ka ho so wode ka ho no ne oni de na kira no wotimi fa ho to no sa na bibiduro ne tie bibiduro ne ye wode ye papa ye wo bibiduro sabi aba acha enu na manfo guso a ye di wadanse enti ene wo mama ye foforo ba begumu enipa bi no ma ye hunu ebi so do enye Zahara ye nuro dabi ene wo bo Zahara kura keto kura ya wo ne obi ate because anu nam na eduro no so no eye papa ene gina ne na so che obu owo a ye ne na hya se na kura penidi kura wo hunu mama ko wo de wo mutu ni mi America chese eyensem bebre wo ya bia no wayi wakoma no waje papa no waye ni yie doctor ye Zahara nuro ni yie no wonum ya na ye adwuma enya dro na doctor aje o nti na edro be body no wo ye ni yie eti wonum ya tantam so na eye adwuma eno na ama bepem ne
Zahara nupa no eda so gina ne na so a dodo na obi kura wo kura na obeto yen so wate ato eti wutie ya no akopa bi ato edupa de to ne ho ena de owo din so ne yebo ti Zahara nupa yi sibi agi din a yebo ne tere se yedupa Zahara ya ba me shane ne G capsules edo we de me se me bodin ana mama me muso me ni madwuma eye Zahara ya ba me sha ene ne G capsules wutie me wo de ne infections pedu na no infections na ya de be ya wo ye be ma wutie me gonorrhea syphilis wanya bi gonono de ya na eye che syphilis no che se enya de pa so meka ne sa se ye che se no obeda asode na na wo ba hu se wo ye be ma esu fifite bi abeta wo be ma no na mom syphilis ne de eye kura beda wo be ma mu e ma wo be ma no mo ya wo ya na hihye wo se wo ye be ma kwa na akwadwonso a wo ye wo be ma se wo dwonso na wo be ma ne mo ya wo ya dwonso ne ntimi ma sen e ma pe wo ye be ma na wutie mi apɛ Zahara herbal mesha na wo pɛ G capsules ni bi mesha na ade be ye ni nsuade be no capsules no G capsules no 2 days ekoto ni pedua ni just say urade nya ko mama ko na tutu yade na shira wa ye free ho e che say tutu yade ni wi say ya ten e Zahara herbal mesha and Zahara G capsules ye fancy your nom capsules no enti pɛ Zahara herbal mesha no eno ni nsu a wo de be nom na no obi eye no say Zahara fo mu nim de no emu do wonu wadro ni bi da nanso so no se ne ya kire se infections nko ade afa mesha no nom capsules no we doctor panyi pa o wo se doctor wode aduro ni ba bonte o kire sa na dwe mu do ene say mama ko ni say infections bebre nya firi nso aye nom eti se wanya infections ne sa say sio konom a Mama ko o wutini ya ne akire se ya obi wo anadwe ye ne se ebi ya ne sika ne ye paaje ye de ye ha wo betimi di nsuya nom ne mom ne ntam so na wo ye be ma na wo be mu ya wo ya ensuo bi fifiri wo be ma no ba ne ye se fa ni mi ye do ka bo mu nom ne nkwantam no so wo di nsuo be no mai wo wa ho ne ntam so na ye hia wo ye wo ba so wo de ne ye wo de pua wo de ya no che se ensansa bi prekese na ya wo hene atete agusabi wakoso kuma na edi sufita bi de akire nka bone eno obabi wo ho edan mu owuro ne ho amama ko enjesa obi atimi ntena ho kan eye odepoa eye namu ya de infections wo ye wo ba na wutie me se be makranya gono na wone ne da obenya infections eti brini abranyina no ye oba na nka nuro bi se wonom bi fisa ye no ekwan da ye ho bebre eti ne kwan e faso nya yade no eye ntantam so kakra bi ne ye ne da ho kakra bi ne ye ne da ho ye da ye eti mesram wada wo ye wo ba abre bia no Zahara herbal mesha no de opekra capsules no emfa nka no mesha no nko a na hwade eyi fi chese nyoma bia teta ya wo de ho obi a ne nsabu asisi so bosumi ye twa mu na anu obi a mesesa betwam kama nko wo de bepom ne ye hunu ne ye hunu ne akote bayira mu mu ho ya chese mensisi de ba ye kura ma papa bi pe Zahara herbal mesha nenonom enane boje fi ena fibroid nyina wo bia Zahara herbal mesha wode aye dura bre bia wota nom no eyi fibroid free ho adanse amamako eba ya so ye no kwasem ano den na enyame adom ena ye de nam eti na bepem ye da so gina ye na so no eti wo hweme ebia na duro no hu asem bisa bi fa ho ye numbers no egu TV no so wo share Facebook nso so egu so ma mo tie radio no fa pen ana wo phone fofora je na type gu so 0246 348 334 0246 348 334 and after 0248 569 335 0248 569 335 your number say ya share ye didi djuma no ye number foforo bi aka de maboba ma wo nti frɛ yen na ye ne woni nkomo friends or doctor nkasa na epeke call no ne wakasa nye obia ye no de atoso mienu ne hindi ya ba mesha mesra wada hindi ne de eye sikire ya de aduro ebia o sugar level no wo soro nunum hindi ne bi eno no menka ma meka sa ne nwa eye djuma enye kasa tenten bia hindi
hindi no so ye no ni nyina beto hindi just say titi aduro e 20 years e system no wo ma mu ni maduro ni de wonu mu nim titi brem hindi ne no a ye nye ne hwe se ne tie no kra ye sa hye mu kenna enti wo hepatitis B ye se ne aduro hindi no ye betimi guarantee se obi a wo hepatitis B ne brabo ho aka ne sa ho aka e bi ka liver cirrhosis mesraw no hindi e ba me sha woni mo obi a wo yade ri bia kanfo do ni ba no na onkoto no no obi yade fo kra de onu antimi nkoto de tokopata no na sha de wonum no wo jonso no kra John de se eno so no na abeta na ni yellow panyimfo nyankwada de mesra wada kwada do na no de na mom wade mfie 13 years ekwa no wonya John de sa wotimi num hindi he ba me sha no edi na butterfly de want me enum bi obi a malaria fever na no wato want me ni di ade sa want me nda wa yeboho na krokro na che no obi ada tu nkromo no nko a ne moja so na ati che se wonti me huna de kro wa yese kaka se kira bewu no hindi e ba me sha onum a ewuye djuma wo nompenum ni padua no moja num ma wotimi etiapo me bre no aye be me no de atwa to am de sori no Zahara man capsule eno ye memaduro enti no meka memaduro di amotiase meka memaduro di memaduro ye memesisi mo adwuma ma mema hoden be ma no ma na ni mutene ye na ni mudua na japade no etene kama ema empa so no enigye eba so numbers no 0246 348 334 0246 348 and after 0248 569 335 mama kuna tese mano asi ai na enu no nkire mu ya me de aba no eno no me bra na ye be man so de a se de ye to ago ayi se that's ne ye be sai esia Nyame enshao bebre Forensic Ventures akache na yekoye ntikwe na ekwaje Zahara enupe ni bi na enonnom bibia ebetuto yedi amao Rocket Clinic Limited wi ye de pakum capsules abedwa so mema waye mro de boss so asisia no wagemu mema na ho de kwofam wadro eye pakum capsules Jenico 442 oba odepua ewo akoso kumanu eho kekaw ukoficha wayase na opese wo ba no emuche na wo de giade a eye Jenico 442 was the Giade and VNE vent capsules and also any support to prostate no what you so no ayase so we dear a VNE a vent capsules and a metfagen capsules aya abe a kama say no num to pay ye bi na be hu say and no dear doso na so metfagen capsules e da mufua e boa moja dear for sunny ye ni pedua ni mo otu asege wi fa na amro mo kosi form e metfagen wo da na dwa tumi na person de ye hwam nkromo akase ye metfagen arthritis odi ye metfagen mo amu ye adwumade agudifo ma ne meme metfagen ni omunsomwe na mononnom na emrewafo ne nkokora no mu ahemrache ubonsa abrewani ekokora ne ekojogi yi utumi hwo ma sa ubonsa wasra bewura wanum wu no bi da biko wa baba wani abrante onante kakra bia na ateso enti wo de ye metfagen na roka ye wokumase Alababo Abu Station Yanisco School House in addition mo frɛ yɛn na betu ni pakoton 0248 88 5040 0248 88 5040 Metfagen akokora ni abrewa no mo okojogen Pastor Julius mama Samu Akwaba Joshua Nana Ire Akwaba Evangelist Akwaba bien mama feedback we yeni abema ya ochre wasi enne wo je permission wo adwumam enti sade yetie bia no anwumro ne yebedi nkomo na ekina anana de chie wo de akora no aba ne ya behia bayi na afa ye hunu ba bia ye beka asem no akwakosi enti yenua ba mercy ya second story de no de akosi no ye betwan be ma no wo kina anafiada ne ya to so Pastor Julius yankwe ye chetiefo na happy birthday me pacho cake no ma fama cake no way I need to
Wa bisa me see ya fa akra ba kokra na. Wa ba kokra so ya kokra. Lady birthday na cake si asem nko famra. Pastor na be kontina se. Enwa dwendwen. Abiri ne so. Today ye nua ba Nikita. Nkasa wa follow Nikita. Wa follow yes ah. Why very faithful. Why faithful. Bibie ni wa omo ayen. Bibie ni wa ye be ya. Nikita omo ayen oni ni kunu pizza. Auntie Nikita. Omira mo sheda. Nikita pizza. Edi na kwasa. No kwasem. Enti no. Niki Pizza. Niki Pizza fan club and your president and na edi ni birthday no nti enyasam ketwa. Ye the birthday cake ni beba na ye the pictures no ego so na fe ya track cake ni mo. Pastor Julius. Ma, e chete for fogo ne yere me chia mo pa mo santase. Okay, I'm sure sim free. My main story no. Me raho. Ma de ntia me raho ne say me imagine mama a wane be ma be bobra ma to da nya bete o. Edu be bia ahochiri. Funny charity osai. Charity osai. Edu be ma no credit that so dan din so. Just osai. As a Mario de area mo ano no. De area mo ano no. Me dwene free bra akombre mu ma charity o hwe wadam for asmesi hwe se obenya makobi dia afame na god abaye bibi kaka me dwene free hoba na wo ba be bresa bre mu nyina no konsuo mu fansi dan na power performance me ntwom ka ene charity na me no channel da na just one na konsuo no me sidan no was na man then just me je ebodwa na me yoko na oba na obaye we nyina be wiye ma na ejapade na nka da cho no so betimi ni za kire so kire na mfefo se ma brabo me ba me 54 years amadi no at least the musumi na brabo mani a was maton na ma no a lion heart. I'm telling you. So your baby no test I need so ahụ. Makesi papa. Ko be break it down man am catch you. So your baby no test I need so can ne yara. Se be ma na be du. Woni nam since 2018. For year 2022. Your 2022. But say ka sabe ka nan computer. 10 years old. What you say? Yes. Oh, na mama ni nyame ma na kuma. Ni man yin bituma dia sa asem we ano. Debi. Oh, na sabi papa pani 53 years man. Now we said that ade no say omo planning. O said that planning say o say okwa na o ya ensi ni. Na dey am ka say ma abucha kwantu no bia na kwa. Na bio. We dey tiri. Ah, we dey money say tu kwa. Am fama. Na nyina ma meken. Atiri mo dey ni wudi sem sa dey esum e wutrim sa dey obe no bobra na yi. Oh, ena mama, wo dey say oba mami na mkasa mami nyame na Akoma ye. Ewade be mo bi so mami ahwe no. He, oba ye won pa wonye ho ntin. Amfa ma obi ni problem. Eno wan say wa be fie sofo. No yere. Me kwa no ebi kwa chi mitu, ebi kwa mama mbe mami woni tese onka oni wa to ntin kan kire wo say ena akoye wan fa wi ama oni ni problem. Oh, na ye say dey we no kwa kutire no. Ana so na da onni wana duru nto mi se fie de won sene ho ono atu no ho ade so na ma me ni hwa meka kire mama baby wo bi mi se wo tie yen Joseph osai o tie yen masima meka kire se onyame ayen asumri na bo osoro ni asase a na o tro se mu se boni ekum boni fo a me de nkama futuo no se me yen kana buni emu do mo mfani na chinkokun sai no omna me pa ma me chew no kasabi na asase mi nchire ma me na Akoma nchira no okay anya sa me ma me tinu suo mpo e ta te se mani go ko she gba no ko pa no to ase e na otra bo no pa no mama aye adwuma na me de me tinu fo se so fi se o person o tiri wiase di nkwa na me ya amo mfa se mu tra omra na baby an mani wo bia oni ma me metra se na de se so mu di nkomo ko sim biara se se wonya ton da na we ni so be ha da mpo ama no apa bibi kaka de ama so mfa hye bibi ase ama se ma me nani na ifra yo nani na ifra no obeden nkurai obeden oh wudi sem sa ade okay ma me tu mafo de bia na kasa asem ewu se bi wuntimi study be me study na nkumu se oya na onye na so mama etoda ma bebre ba ha no wuntimi se red flag signal so de bia kire mo e mo se be me on for me nkosi hwe so still no mu de akire
me manity for no kwado masem kwado person meka sa me manity sa me classmate for no me manity for no me manity ye kunta was me manity ni eko mo no mun ko hiya yo kasam say won ye won obenya okay and ni manity ni club okay ma me chia Jodi fashion patase Lydian so ban tomato puppet me chia pa fogun so kwada so me chia pa nyame sha omutie Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services na make for one with the second service the yan boy no second story no yan twen na me dey me kakra so ma akula na so for 4 years me boa 3 years now and chance no 3 years I say when you 3 years the 6 years now nyini problem ma onu de oso obeba me nka baba me say on make sure say akola na yare hwebe hia no if you say so di akola no dem a that's e be twen no okay Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Mr. Your prostate cancer but modia ne tutumika na maunai moto ne ko ho prostate enlargement wo mo betimi atreat am na free ho Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services some pepe na wo pe wa ya won pem anapocrasa fibroid impo diabetes stroke yade be hepatitis A B C and D typhoid fever malaria na ulcer oba wa kosu kumanu mu o ne emergency repe wo de Grace Gift Herbal and Laboratory Services Great Gift Herbal Clinic and Laboratory Services tutumiko kohoni asho yade ye wo kumaso him school junction wa oshima man from Barakasi Road ehwan ye wo na enkran so ye wo new Achimota Petroleum Bangalo ho ye ne Family Life International School and edi enhwanimu ye wo admission afa accommodation e wo Accra new Achimota branch no ye Grace Gift Frayen e wo 0543 320030 0543 320030 and now 0244 126123 0244 126123 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services ayare safie nana ire Meraho meraho nana de ebro uraho kafra somehow na nyame hu ye mobo no my aware mu ntiase we say Father's Day no ya me kwa ba ya me nkayo because said ya papa no bi esiti and the Father's Day ta na no mbeko so yeah we say musuba enti say ya cha oka no go busa say dey na me ye enti me ba ma me ba ne me yire ka no ama me bi na Joseph said obi ma ne tawo kwa ne nyame do tawo adia ya ne se wo ho on se ma tetefo na de o ma ware ne enti se ene ye die bio yeah we say minim me ma me etisa enti minim de e na also mo na asori mra nti no eye de se ni kunu ye bibi kra o so ko yehu a yeah yehu a je de se o mo mra no so nti no yes na wo se o chen e be chichere na ko so be wu na wo se o chen na ka be ma wo yire tinya chen se de na wo se wo ye she ma me de dan do no na ma ya ton yo wo se ju baby na betimi abase bia na all moving from Brazil to US no communication be break kakra e bia na nkata won se bi after that no de na wo ye sa wo de wo yire ni mpo na wo mpe ne bie ma wo ma no e de na wo ma ne de aye o papa de na wo ma no o mo de aye o e ye say she de ma me akom shade ateti amami afem sefi a wutimo ka bi nhemu yes ya ton hwesika okope ye nyina echi sa aka ni nyina ada ho minji ni sese kwa wenye ska kra ko chechi asa aka now ye ni pabone same say wo den ka ba en anko ye no de na wo so ye oba me yire epia wo de ti wani yira se wo pokra na ata odan na ti wani yira se woni ho hwe na ka bre fie na ne mbetena se wo maninti na se wakọ wari mpa na so eje obana na sede de wo so ye ma no na be fa ma no na nka fa omoko ye so pese nkwa na bra bo ye basa na adan de to de bia na mama ni pakra ni no se o kwa awari um se nkwa na omo ba no ye nya omo so omo wari o se omo hwa sede e mo mpani fo no na nka wo se mo ye na mo nya awari no kra se e funu nipa yes remo papa mesra minim se wuti enu nti na ye fra wa wo mfa no me kai se da ma mi ba ha ye fra wo se nya wa ma me ne se ye wa sa na wo ye asanya ono fra wa wo se nya wa papa ye wa
Make a call in a better way. No, what she said. Okay. 54 years. Oh, you know. No, wife, dear Bama, and you said, Uncle, was said, now I read a smooth journal. Now, new gluten and tell us I'll write a chef in Nipa. I come in Jenny's uncle, Papa, Miss Rock. Okay. 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 I would say, well, one of the affairs so pine as and ketua. A top chocolate spread and American for the amount and every when your pan will be at Mr. Double Modia nefa and knife for Pemu, Biamumi, and no for top chocolate spread and it be for feminity. Now, one casa will be dear, who be say, what do touch them? I could do the more tray. She said, Adiana. Yoda masano and so top choco 3 in 1 chocolate drink and so cocoa American sugar e wo medada the winya no wonsuo share and intima sanka be top choco chocolate spread and one ye didi e pa no say and top choco 3 in 1 chocolate drink no and no and ye ben no more near the pan no aboso na fe ewie peyo wo benya bi supermarket ni provision store biamo for 0243 033 033 0243 033 033 top choco or say a chocolate and intima sa enkabi na Osborne Ghana Limited there yam blocks factory no will sit down here bomadiana brand near my blocks papa and fancy that inches bia bi ho stone quarry dark cement there ho ye wo blocks wan yanka ho na che say e de obutantim abrebia na danjina na so na ye block factory no waka say ye ne mosque no e na ehwe ne mo uto na wokumase ne potamu a Osborne Ghana Limited the blocks ni begu kemu akoja free afa wo second hand car to e one wode na njeje wo e ye Osborne garage and motors ya ye woda kodwom ye ne despite house ehwe ne mo ye ka ho den pa na ne bo so de o ene ya ka se bo ye de da from pa na open electrical appliances and so to by ye electronic shop na wa adum ensuase no wo benya papa ato frɛ 0240 403247 Osborne Ghana Limited 0240 403247 and now 0244 377612 Evangelist. Mami, ukwada bi se. Ukwada bi se. Yada nyame ase. And na yedi ye nkwa na wotweda because enene na wotweda. Yes. Na wotweda bi aye ufo de. Na we de ya atiasefo na wotweda. Eh na atiasefo na wotweda. Ekuya koko tiase. Oh, na hoye. Na me aduma adwo de. Ya twɛn na de ye di agyaw. Da be ba ne ya. Ya se ye de so de ama. No kwasem. Da radio ase me ntia mo fase fo bu America. O mu support o mu de bre little kwaku. Okay. Ya me nshira mama Esther, ya me nshira no ma. Amen. Radio nshira mo pa. Amen. Mame Joseph say. Is it wadane sama twentwe? Wadane sama twentwe. Sama twentwe ye sama ya wa mu ni krada. Na ewe no wu ye no wonte ase. Nti o nipa wesi ha ti se madam fu bia ono a share no kwa abroche ne nunu so na okoduru Belgium o ye transit na ni plane ma no so okohwe e ma o mu blue light ko jina ho play aba ye bo mi mi di bo wonte se o de kwansi shema no de ni ba ko hwe tokro num na meya pejo mu na no mu fefi o mu ojina ho sa na play to anya ewia bi ye ni ba ye ho so yesu jafo aba ye ko hwe dem a na nia ye se wo bo nam fichire mu a no sa na ja sa ya ye wa wi ni kwakutre na so so na da ye nti so obeba ma nipa hu ni die e na oba ye sama twentwe but eja asem tete America chewo se wa so obebu kotokwase nya mbehwe oto okay na nya mo nhwe ni kwadakro wo so de aba wo oto na o mo masifom ye ko ma so nyu papa se kraboni bi se wa sakra kapaya sakra o no ye santini no sakra no konkremu se no oburo no konkremu fede wa frenya me kama dakro papa frenya me a di wo kofom ba ko no tuno dambali na munu kutu fom bim ye ko ma ko so ya sa pata sinegu bitani eno di frenya me akwa frage ye manu su kikiri sa pata sengwa
buta no de kokuta aye salalo sa piem ko na dakro eja sai dakro ubemuni na baba ba to mai na ase apio ene de o man kola yesu eye sam kola ni su sa bre na mi so mbasre da achi sa nti de ye kan se mabia wo nam sa tebia ti sai mu nyame a wo yi buafo wo sra so ma ega no awurade nya sa ma ne sa amen mami nyame yi buafo bi ma no okay ai so boa ega wo sra so wo ama ishmael nyansuo no meye ama wo survive ya awurade nya nkola mi enu sa amen na ja say ubehu nkola ya fere ene de wu dwane wo a wo de totopako okay na obehia abrante nso ane ba so sai no aso ye fa ni agoro be mena Oba kola ya so sai bibie no ba sa so be ma oba wu hia okay na kola no nhira ba bia wo hye bia wo nsaka oba ba ya twa efiada ne nhwe de susade body no befa nhira tiefo amen eye ka eye ene wu pe edro pa ye kama edro ene ye Dr. Dawood nso birthday Dr. Dawood wow so ye Dr. Dawood yeah doctor na me yi next president no question enti say ene wu pe Dawood 360 capsules ne bia no mu a eye sisi yade ne amututu adro masaka be Dawood 360 capsules ye mane memedro waba no 180 mema no 180 na mo de bosso na bibia aye kama Dawood ointment fa twitwu apostle fa bi dobra sa wa na fatwa ebetu otutu esisi yade waposo tutu afri ho Dawood herbal medicine no so de malaria fever wa petete na atokrachese wonu wato lose appetite mese wodi no no ubenya no bi herbal no pharmacy shop BMO fa Dr. Dawood e was 0201 681717 0201 681717 and 0244 886437 0244 Dr. Dawood 88 Dr. Dawood 64 Dr. Dawood 37 and nuntima wasanka bie na unim SP eye SP citrus punch drink SP citrus punch drink drink papa nie drink na de say drink na hodi wo mu say drink na say wo ko wedding party engagement yes ya no ne yesem wo enu ye che SP citrus punch drink jawadwa baby no na che ne pa sa wo no mu a said the other chef freezer the feel the freezer ay so to wada ubeda papa you the feel and raw and to be say what that SP citrus punch drink mawsa enkabe na eyeniko up enterprise wo mo enade bakala ni mfafa wa bi anim so natural eno ti wonu mu a wonya hode ba bia eno ne ya channel fa bi go fridge ni mo na wo man nya bi nom ne nipa so yo me ose akoto enterprise wa dum pizzas na search trading enterprise wo mo ne ya bench VIP parking yard na hwe no mo Page Fabo Ventures wa Hinside Estate Fayesisia was 0249 01 7302 0249 01 7302 Pastor Julius ma mama pictures in from inflow worker and then the Branta Bas studio Nikita die pizza mama asana ye brand say pizza we no Ghana Michael Jackson wonderful very very nice swag oh yeah swag pictures Nikita birthday Obapa Nikita oh very wonderful so beautiful Nyamisha Nikita na momo enkrayi Obapa insurance ne adom de ma yesre say awurade ma afia wadi aka wofie hu yes oh kaya na ye nsira na awurade de adom yes na o kaya say me di me birthday 2022 no and awurade ye me kese amen awurade peja me and awurade bo me ho ban and awurade share me so awurade me nsira enya o chefa na baby a wo onfa nko the next level in life na o me nsira mu nkamfa so no wetin ye de wo ye no more and more me nsira pa okay enti enne wukunu Pizarro saifa ba kono to ho de on video de no enne wukunu Pizarro osuma ne sister say ewo mu say mu ni Ghana de na so ye ntwa cake mu ha emfa ma ne doye no mu nsabo
Pizarro ewiai Nikita semen kancho say we ye ne bibia that's right we ye ne papa we ye ne maame we ye na danfo right. we ye ne kunu we ye ne bibia e wo wiase o semen kancho say ne birthday odo papa saa so na nim se won so do no eye Nikita ene Pizarro ntino mo kwa ni etwa cake nim fatu ye so di etwa cake na me patron kamera fi ade ba ko eye me yesa little kwaku ho mfa no enti ya fa na ama in fact the Nikita catch me ne say enka little kwaku enso sekai ne mo chama no nanso Niki yenti na emfa no ma say studio ha say enti little kwaku ne twa cake ni mama Nikita okay e wo nyame agya omusom bia musom nyame agya oba na hon konkron de mo pizza happy birthday it's mon kabere na eye Niki pizza fa Niki pizza birthday to you happy birthday to you Niki happy birthday to Nikita happy birthday to you God bless you now Niki God bless you now Pizarro may God bless you now may God bless you now hip 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 Nikita wo emema no eno ejemema pa mu be yo enti beluchi abefa ni cake wo kan so abefa eni omu di mi ka Niki wo cake na enso o mra tie ni nyire be twitwo ni so ade na kamo ede ya mi shawo Nikita ya mi ensha nsu ta ka ma de she nyame obolo nyame ensha papa afa yenya ni etwa ye homra yankona ya ni aboafo okay happy birthday enko ma Dr. Dawood and then your Dr. Dawood a birthday enti ono na sponsor your since ya sha kuma mu nsam dwuma ya say ya ni Dr. Dawood and etwa kwanya abedru abedru na into Dr. Dawood wonderful on shroud wonderful until ni munchira no ma wani suade wumbrem Ghana nyina ntonka amen na wiase nyina hu de nyame afa so aye amen wado kan yare fo mpega ni nyina ho amen ewo Yesu di amen happy birthday biem enko enfama Modesta police officer wo Bomso police station Modesta wo Bomso police station Bomso Modesta birthday ma also I am senior okay when you senior wonderful mate nyame shout Both of you are the man go the higher rank. Amen. Mechia Inspector Fokuo wo ampa me police station or adwuma rough na ni brain adwuma papa Inspector police no kwasem police and opposed ni parts any grace and mosima momudi amedru wa mo beche me enti babo mudi opposed ni parts ni grace and opposed for me kunu nu nyina me nkuma for me chia mu yes sister Mary afenyi yeah ma me Mary afenyi taxi drivers okay junction taxi drivers okay yamisha wo mo muti ka fe wo nyina da koma yamisha wo and shock me mun se onuyati ana tamafon so pa yamisha central region western region tamale so for shepa wane nyamisha wo pa my church Assemblies of God Santase asofo nyina okay you try about pardon na make for dia ma wo oba be ma wo sisi na ye wo ya enem nsan ya de ana wo ba ko fichira wote ye wo eye koko eye pressure eye stroke anase ulcer wote kan na te ko be ma wa ye mre be ma wo pesisi muden be ma wo peso be ma ye kase chen de wanye wono no otwe ba pardon abebo eye afa Dr. J no won che se de wo be
besia no na bema obema ne mu aye duro for 0551228281 0551228281 na NS Herbal Industry ya the NS ointment about stretch marks ebeko pimples nantemwa propro anapokrasa chicken pox enka ene ewo ho ana ekoro wonamani sansa koko udwari ya na honam ye ohene dandruff ana wapampemu epa wo peridi efetu dundun kwakwa nrongo sanso na chocolate NS ointment peninsula enkodasra obasra bemasra awake natural capsules ebisi immune system no wa ye mre wompem anapokrasa watenka na ateko gonorrhea syphilis oba ukofichen sempi wodi ye awake natural capsules na enkrewo cash drugline kwa kinso keba repair venture tinatedeba baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice kwa fordria gapson delight drug right bino pharmacy enkoko wusko b hillside bb pharmacy kasuafo enko tribe of judah kuma say danieba misty colina capme ena kriske NS ointment any awake natural capsules and what dance die onua edoso for Dr. Ernest was 0245 079915 0245 079915 and 0276 537701 0276 537701 Middle. Now then I want to why stay for Sano. Eh, on no kono. Jama wa bre. Akos. Womo waso anye ntino ye de ne bai na ye ba ye na ye hwakra wanya ben afe sedie wositie sedie ne fosi adoa sedie ne ti ho atutu akrokro ne nan ho atutu akrokro ne woni ema no a ye hu se da bi ebe hadwen akrai edru na anu na ya moa no a obetumi afrimu obewu nti ye no se ne ye mfa opapa no na omra ni ehunu kwan ye befa so de akraketu efa ne little kwaku no afa so in fact little kwaku ne yedi a ni ankasa enamede ema no ni de kwaku enamede little eka ne ho na ye fa opapa no okaso beba adechini a ye fa no se ye mfa ye nkwase asem ne ye nkwase program no emfa mfri ne so nko emu ya bem ema ye hwe se ye bebu akra no ti yesi etiefo obia wo kakrawa sempo ataku obia famra na yemfa hwe little kwaku na yenya bema and DJ Clinton boy me yenya doctor for wo konfanachi a yede akrai kwato ho eno na wuhwe a doctor for hu no na situation no anodin obewu nti omo ye ne ani a doctor for ni a nurse for be fum akrai hu sada no a Ishmael ene o ma me de no hospital no na enya sam ketua nti wo de hwakra no na enidaso ni ho na enidaso ankasa eni ho but ye de no kwato ho ye nim se ye nya metumi ade nyina ye nti obeboa ye ama akra no asurvive ye de ne kakra to adua ntonuro ni ye to ye sei na ya ye ni nyina nam ya hwefo ni ye tiefo papa bia omo emboa ye sikafem kakra saa na ye de ehwe little kwaku akra de wonima na ye pain eyesu eye pain na onsere wumia no na wo su ni so no so de saa bre no wo akira obeka sesebe okra aha see ya na no wo so in fact na areho eni ye ma ni bi kra wo Nigeria wo hu akra infoni ni no de beto ma mi so wo mesu na de Nigeria ni hu na kra wo hu ni physical wo hu ni infoni TV so eni wo no atwa kwa ye se bibi de TikTok wo mo kwa ye na Germany so wo mesu na de wo sun because no ni sa akra ye ye biem but ye nya akopon ti ase ye de ni wo gidie se nyame owu ye ni mu ase ya sho little kwaku amna ba bedru sabre me pa cho
sɛ na any day bi kan ya wo hwɛ yɛ ne akora no oda enche wo na wo so no me ba cho wo no ne ya hwɛ na ma na bedru sa pempen so ye o yɛ nhwɛ ne wie yɛ mponi ne ho tɔ no nie enso ene wo fi sa tebia we mu akotebia we mu sesei onante ye eniema bebro ho a afei na ye ho adwuma ye hwɛ ne wie nanso abosumi mienu asesan ye dia transform ya kwa we life esi ya dofo ne ya hwɛfo mu a wo mo ede boa ye nti ene little kwaku na da ho no esan se na onwo na onsu na enkrofo boa ye nti wo mo boa ye no adanse a eba edonso akoma dia na nyame adom papa nyame ase awie fa me kure yo medase medenchia be ma obibia ene awie nso se nyankopon so abodom ye na wode ene den so asan ache na bibibia no ededem kama ede ema ye ene ya san hia de a na apomuden wasem abrebia time ye ba center ye ba ne ye be kai wo ema wo nso wote ho ase na de a wuja wo mu ni anwanye no watimi enya adaje ne bre na wo nso watimi aye ama na boa ama bibia anso atimi akonkan ede ama ya setena ene ya pomuden no enti mesre se sabu yara no se ye kase na se opedu ni bi atimi ato a enya den kwara se unsabi timi akabi de obeya ne se obekọ drugstore pharmacy eba shop lances chemical shop bi etun aduru bibi etundro nyina ato na anso akwaji wadru a ye fre no time eba mesha ene edwom ne mpata mu central market ni ade edwa kase e won kran kumasi tachiman eye sunyane ene ba bibiara ye edwa kase e wo bia na bebi edi dwa bia no omo ton ndru e wo ho obu ahye ne de roba mu no ton obu nso de gu abampa so obu nso abobo ne de ne oke skitu obi mu na woton saafo ni nyina ne odu omo nchen a na wo ka se wo pe edru e fe no time heba mixture won sa be ka bi hye no se edo no mpore nei se ukoto abehu se edo no ya sili anu ankasa ya de si waboso na afi nso bo se edo ne kon ase no ya twa time time inu so e wo ho ebi won so ye ni nchen mu no wo hwe won so abon se ya twa time no inu so e wo ho sanso na no kwasem se box na ankasa no fa box na bongs ya the red atwe time no e wo ho e na afi nso ya abo antontom a wosi obi so a wodi na wuo no so e da ho e na afi nso ebre e ye watch no time no e no nso e da ho sa hye nso duo we nyina e boawo e ma ne ye easy di ma wa bre a ukoto edra ye fre no time e ba me sha no kwase de bia me ka se empani se na mdodo we ensem kwan na nso edu ba bia wan hwe na ba ku bia ba fre na ba beto anum e no tide bia na mpese me kire wo se anokwase ensempani se sa akokọ na mapem mu na enimpe na aboa ne ntakra nso na emane kese ntakra boni de nkaje sa woko no ni bi kura mpanka eye de bi edro na woko to no mane hia wo se edro no ebetimi aboa wonti na wo di se edro no din no ede enam a wo de koto na nso wan hwe ye bia na obi kura kofa bi aba na ne de no anokwasem se bia odi bebu ono kura no bia emeto bia mebisa opeso yi free wonti se wan hwe na ko du ho no mo se ope time ai o time de ne de asa na nso midie we ye wo ho no mu ene time de no eye pe da bi da de bia amka sentafo kura no esuno mu nyina ene wo mhyebre nti mu se dwuma time ba mhybedie no de ne ne sa no entimi ndi emfa ma de biarada nti ukoto do no mahwe se obenya de a ye frɛ no time time eno ene betimi aboa wo adenti a adu no nkasa se wo no mu an dwuma di a edi no eye ntempara so anokwasem se we enye magic bia eye ade pekoso e wo honam num ama wa nkasa nso wa fili edi wani nso asan eho bie enam se bia na yare bia timi achewa toansa wo je ho a enje wo hwe a na enyeyi na enso anokwasem sa bra wo no madura ye frɛ no time e ba me hya no enya koduru ni pedua no na ehya sese na adwuma afi bo se na wo ankasa wo ditum sa yare na eyem dia na eyem no asa efe de efiri ho no makọ ama afi asa me ni pedua no dane anase esesa abate bia na me wo mu no oni adofo a wotemi nka ya we eya me de bia me ka sese ya we nti wo da ukona sabi obi afi ne se a obeka se nipa no kura wo kire no ho na enso anokwasem senam se yare eyanti oni adofo no kotuso obi kura etwa jaadwo no obutu wo no ma na okura suma sa nipa no enam se yare ketua bi ebetimi age wo nkwa e de afiri nsem enti obi wo se me de me yare ya ne yare efre no etridi yare na se malaria fever ene se me de me yare sa yare ya oni adofo ne na me ka ache se ne wo bre papa enam se wa hwe ye bedu de bi no yare na nkasa be chichire nsa agu achi na afi na wo ba yam e ba sa wo ntimi anje wo
ho yare efe na tiri di yare kura betime masebe wa kekra e wa abrabom enam se mo no wura mo gyam na so mo didi woni padwam na che na sebe ebi ko ba hadwene ho a wa hwe ye oni adofo no kwasem se na wani enda na nso na nyoma obetimi aye no wa hwe bebu adwene ntiase so obi wo si ni tiri mu hyehye no Wanoma or Tissani Tidim Ession Papa Paye, na Aban Nipeduamu, na Nipeduamu Ession, one who Crabecas said, Ya so jadi guso, and also because said you be crampo, and a year woman, Nelson yet 3 diarrhea, and Alcofaso Highway a day Abre war, Nelson Nasa Unya Dra, your friend of time about Mr. Nasa no more, and Oquasam Sababueni Pediano, na a CC Nipediano, a dear Modin could Benny Pediano, some Bueni Pediano, Amanatiapo, my friends are born by a friend Yarwa, a Winnie Pediani, a beba. Any dia di ka ba ni pedua no nana ama watimi ado ho enu nti ne behia se obenya time ba me hyedo ni bi no watimi anonom na nanipa enya daage enti nipa wo ho no ma na nso ahwe ho se de ba yare emete wonsan e wo abrabom ena ya na wo ho na ayehye anokwasem se du wo yatimi se mfama no mu onum anampo se nsu atokakra na nso wo de se de ho yehye no ebo adwene nti ase so obi onu se nkensu kura atokakra na se fam yonyuna e wo sanka wo mum na ede wo na nso de du sa abre na ohutimi yehye shina fe na wo bre edu sa abre no mpa wontimi enda ubonso na akoma ebo peri wo je wo ho a enje wo hwe a na enyiye ene ya ho shina aba ni padua no so de bia meka so obi wutimi yehye ma na boro so e ma mpo sa wo be no na wonya kura fa ho kan na wodi kan fili hit mpo se unya ne ho ayehye mpo so do ho kan de ade se wontimi kura anokwasem se hyew ma wo che se de waso ade a ehye mu unya do for sa de we koso ni paduam na se wan pa edu efe no time e ba me hya no ma ebetimi adiwewu ebetimi sebi ebetimi abo abusua no efom enam se bi kura wo na wokọ na abusua no mpo anya bi atimi ade Akoma no na nso ne o ma yare efe na tiri yare ebeyi free honom na afe na abusua na hemfa ena o ma befa ma wa abusua no wanka so apomode hu hiaw sa bre bia betena se ade ama abusua no wa abra honom adura ye fe no time e ba mesha enu ti time e ba mesha ya se abusua nyina ebetimi anom eni se o abufra bi na no kwasem se wadi mfie du mienu ekoye 12 years ekwa wono so betimi anom adura ye fe no time e ba mesha enam se samofra no kwa de omo no ma ebo omo ho ban si omu ye pa ye Nam say, and mo free said yeti adwuma mu omo no mo ko school mo akura go mbedi nya agro anokwasem say akukura hwe ase obi kofu table no ate ahwe obi ni yesini mu na no nso bobi obi be fie na bofa no abreto ebi ko no mo pon amanka na fafom ebe fie ebi nso aka no kura no motim no enye agro omo nuane bi omudie ene nneoma bi ekọ omo nu wa bra omo mewo no eba sa na se wan pedro amfa man kwala na abre bia no ebe yensie ye ama nipadua no ebesiesie nipadua huru nipadua no fi eyo ho bia de firi omu nipadua ma anokwasem se wanhia wa awofo no wani njida enam se oba no ko school biara ni asan fro sa agi se obefa no anasa akora ne ba fie nam se yare aba beche no abre bia na oba no kwa de wo yare ya na wahwe na pomuden so ahwe se edie na wo ye ede abo abofra no ama ono so nya asomdwe no no so ko school mpa watimi de asua de yemfa time e ba me hyedo no emfa emmon kwala no ho ban ensisi omo mutimi nya eye wo masumdwe wa abrom nom time ba me hye yo mo adwuma ebu okra mpa no kwasem sabofo bi wo ho a wo bede no wankasa kra no ebi kra ho de ntoma na ekokata no ho anaso pejana tuye wuso no matimi se ne ho ayehye ankasa anokwasem se awofo a woteme nka bo modin ase sabe na ara wo be ma na adura ne fe no time ba me hya na etimi aboa samofo didi ya anokwasem se fie nika ye papa e ba sa na mo so ye den papa enu ntie ne so ya wofo no amofra no mu ntimi enidi na so monya mfie dumienu ekonkon ade a na kai so be momo adura ye fe no time e ba mesha e na wabofra no bonsa bere bia no na waye moso ase na wo keka no abafom onka no ho kwampo mbani pa wa bere bia no obekọ no oda faako e ya bisa ne se de na ekoso owidie nim na enso na mso ya abofra ntan hwa no ntimi ankyere mu ye amfa amawo na enso sa bere bia no omomunya adura ye fe no time e ba mesha na se wo mo no a ebetimi aboa asiesie papa amu wo mapomoden no atimi akonkan ade amoma bibibia nso etimi ekama pan so etimi ade amaw sanso nua dofo a otimi nka eni se wo ho na wo wate egu nipadua no so na ho na mo pochecheche wa bere wiebo anokwasem so bi wo na mawia no nso na wamo ano ho obehwe na ode ade akuru no ho ubisa ne sade osia wo deme sese mintimi nyame ho hwe kasa kura no na ho ayeden ade amasa ni pei ene ya wo pifo bi na ate egu so ama ene wutwa dwadwo pe time ba mi hyedo ni bi na no wate na ebetimi nso aboa na
asiesi ma bibia no atumi akɔnkan de ama nipadua no onuadɔfo yare oho ɛya na mpani sa pomudi atere baako oho yi anokwasɛm sɛ yɛkyɛn ayaresa bucket baako ɛne so ɔnom time ɛba me hyɛ 3 mienu miɛnsa ɛne ɛnan po a anokwasɛm sɛ abere bia no wogyinam na so wo ɛna wo kɔ no kɔdra store ne pharmacy ɛba shop Lances chemical shop biara na akwaji we adru ɛfɛ no time TIME 90 mu a yɛde mu yɛdidi adwuma no 0244 417 669 0244 417 669 for time eba center sabiara. Okay, nyame enshaminu abema so the akwa time akache na yakwaji no pa yako ahoma no eso 0322498035 0322498036 0322498037 me wa pom dine samsora no pa me chenche me pom yi pa me dia ne